O te whiwhia fo i whaatalofa ma whaafeiloa i whaatulima mo folofa. I le pa ia mawalunga o Samoa le reivanga o le fiafi na ua toe. Amatalia fo i le proklame bre tautua whaawawa le Blue TV le rei fiafi. Mai lava le tae ao inisio tātou proklame masania i peo le tae ao manuia. Le gata fo i lea. Ia o le tātou proklame masani o le news update le auli. Ia ma whaasolo solo ai lava i tūlanga masani fo i o le nei fiafi. O te fia whaatalofa ma whaafeiloa i o folofa. Ia ma whaatuli mātu le pa ia mawalunga o si o tātou utiro. I so o se tafa o le nei ke lope. Ma lo le folau manuia. Ma lo le whaatoa toa. Ma lo le pali. Ia hei le whasaunga o aoma le ati folasa. I le reivanga o le fiafi a o tātou i foi. Ia i le fiafianga foi o le aso lua la tauia i le aso se furu ma le tasi o le masina nono lei tausanga lua afia lua se furu ma le wha. Ia o tātou maua ma le manuia i le anga le lei o le tua. O amai o e Samoa le aturu tofi. O amai o e Samoa le aturu pele. I le loto ma le nganga. Ia o le fatu. O le wha moe moe fa mai o le aturu. E moe miti iai. Wa tele ia fatu pese longo longo a le aturu. Wa lato wha matalaina le dei aturu o Samoa fa mai o oe o le penina o le Pasifika. O oe o le fatu o le Polynesia. Ia e fa mai a moe fo ia le ma moe ka ke miki o fōringa. Eo. Le anga o whalanginga ngai a veanga ia Samoa. Ai me se fo o se tātou o turu. Ia o le belea Samoa e le pele. Ia o le tau au le rei Asiata. Ia. Fia fo ie. Tautua o e Samoa. Ia manofo ia le nofoa o Tavita o le nofoa. Tau te sile mai. Ia ai o tau mawhai e tautua upu. Tautua longo pu ia li. Le pa ia male mamalu o si o tātou watu nu pele. E le rei fo ia fiafi. Oa se furu biru tau te idei le tu la e wha. E le taimia mātou wini usila rei. Whatalo whatu ai lea e le nganga maualalo ia te oe. E le rei vanga o le fiafi o mai. O mai oe masi au ainga. O mai tu langa e masani o na whai. Tiu te whai valo fia au. Ia, ai mai se foi o au tiunga, mau piunga. Ioi, o le o loo tu i le foe a wā le tautuaina o le ainga. O le o loo tu i le foe a wā ia tūlanga i le lumana i o le ainga. Ioi, o le o loo tu i le foe a wā le taitaina o le ainga. Ia, o le foe o loo polo mamau. Po loo tautua ai tau malele. Ia, a wā mea whai tonu o le ainga. O le a po o le fea lava o le vaenga ia o loo iai oe. Mana tua mai fo i tātou tautua. O le kau kere whakarofa. Mana tua fo i tautua le atunu. E whākaku ka tātou tautua whaavai. Io, e whā tautua whaavai o le tātou atunu. Io, o le tautua matavela. O le tautua afutoto. O le tautua tua vai. Ia, ma le tautua upu. O kako kau whaavai anga. Ia ai ua sao mai loa le malo si anga o le si tautua le tasi wa lima ai loa. E tau o le tautua ai tau malele. Eoi, lima ai loa tatou tautua wa iei le teimire nei. O tautua la le na. E tongi aso uma mai tau mua tutusa uma. Tutusa uma le whainga. O le tautua tua vai ma le tautua tua lima o le kua iei le makai o le ainga. Eoi, kua iei so le. Momo e aku i fea, momo e aku i, momo e aku i o. Ioi. E tua vai iai, e vai malima iai le tele o mea whai le ainga. Amane matai. Ia, o e o lo whaia le tautua matavela. Ia o ila tau e. Se, whai me se umu. Ioi, wavela se saka. Ioi, ia ai alu e. Ioi, e alu tae ngangau le vau ma wha e le tai sau whai mare mea ai. Ioi, tama fo ile le whanau mai le upu fo ile le tulou le ngangana. E vela mata e mu mata i le afi. Tautua matavela le na. Ioi. Ia, o le tautua futoto. Ia, e aita le tonunga o nisi whamai wale o to. Ia tautua ne ia Samoa o na wa te atua so sa ili le toto. Ioi, sa kaur kuia kua mar kuia anga. O le mai kamasoa lii. Ia, o le ngakua ikele. Ia, o le mali e toa. Ioi, o le nafanua. O le liro maiava. O le tangaloa. Sa ili i koko. Ia whamai la tari tonu ngō lesi au poputoa ma le au fuelo lo. Whamai o Samoa wale o ko ienka upo koko.
ia al fisili la ai fa fela ngai ka malaka pi ka ko mausa mo re ka e mai maka ioi o le tau tua fu toto foi le mele na se nga nga fisu ia ia fa nga tu ma war fa vai ai fa fes ka ko ka mo Joseph Paka fa fes ka ko ka mo tai o petai fa fea ia David Tua fa fea ia Alex Leapai ia and so on to tele io ila tau sa malingi de koko onga or kau kuinga le ai fa au au na yo tatou tamata alo fa io ka e mai le ulu ngai ka malaka pi o foringa o ngai ka mai ki po fea lava e angia ya le fu a Samoa e le lava na fa i matau tua toto nei tai ia a o tau tua upu ia pe ia lai li fa ile makai la ngai ka kuanga tau tua upu io fai vo tu la fale matai ia o kele fo yo ainga wale ka ukakala makai a kamari o ia tu la fale au kele ainga fau malo kamari ia o kele fo yo isi wale ka ukakala makai kamaro loa au fau malo makai kamaika ia ole alava ole fa tau nui na ole upule ole tau tua upu ia ai sau wai loi ko kongu marka malale ole ai tau maleli ole ale tau tua ai tau maleli ole tau tua lea e te le ono foi le nu a o lai tau lo ai e uio na e malele mamao atu i atunu i fafo po fafo le ele a o lai tau le ai o lau tau tua luinga nga upu ai tau malele io le ai ele o fa pe mai o lai ki ai ma ele mamao mai le ai ki va pese si ai fu o le ai tau malele kusa o lai ke lele mai vangi mongi mo mai ai mamao le ai o le winga ua tau le ai o lau tau tua e ui o laite e te fafo ia tunu uma mau pe fafo aku foi ma le no foanga le fa yer kua ia mena ta o le tau tua i tau mare ia vai le manga ia ona o le o te fata lo fatu ia mai ia tau tua ia wa o kangaka me ia le ongi tulo o tangata uma e fasino so o le ese esenga ma le fasino manga o tu ai ngata lea e mafuta mai lungo o tatou proklame ile le vanga le fiafi fatalo fatu ai mo foro fatu ai ile nganga i tumu ile faalo le ai ele ai langi kaukua wa me yo kaukua pa or kaukua ngukua le ai lengi kaukua me nga o le upu ngai maua pe a le ila tautua langa ile ai se ngau kaukua pa o le tauile na o le tangata le tautua le ye kaukua pa kaukua ngukua kaukua fa au fiufi wai o le tele le na o tau tua le wele taimini o le tau tua fa au fiufi ia ai le sau o ka fa au fiufi le o sau mingi o le tele o le tau tua fa au fiufi tele le tau tua fa aliliu mea tele le tau tua fa foringa tele le tau tua pa ole vai we can go on and on and on le na e ila marisi kaukua ka or kaukua se le mo le tautua ai o la matou foi la tautua o le tautua longo puiali kaukua o pula ke fai akua manisi ofisa fa salalau o lo latou fai le longo puiali ina pa ia mamalu ia o fa talo fa na mai lava i maunga te tele o Samoa se ia pa ia se au pito i titi lungo le nei porkalame o te whaata alofa ma o wha feilo ai a fio mai ama tala mai o au tatou mili tino whaatasi e lungo le porkalame le taute ia e le vanga le fiafi ma na ia le tau ia mātou ia o te ronei ai mai se le mātou pito nuu ia o kilani e mo i hari i le winter ngai kaimi se nga fo ia le io o le taimi ta te saua e fai mai soka pelau e po soka ofu mafanga o le taimi fo ta te ala ele tai au pe wa already hita lo ka ki pe ke me ke ala enga pe fo dinga mai pe fo ile pe se warm up pe se hita fo ngale pe se hit pump lo ka ki ngo ile wa ya e faftai ile tua ile na tu singa feo yo le tala le lei na ya wo na ya utama fai fe au io e le ngata yo matu fa le nganga la vai ya sa te tasi ma vai so ya ona yo utama fo i fa le nganga wo e fa tama ya pe ata wo fia me ala tunu u nei ya matou ni usile dei
ia e se le toʻatele o faafeagaiga ou te lo foʻi pe ona moli mause o se a visi moli le asoanafi o le tele o faafeagaiga i ausitalia amerika Hawaii amerika Samoa e o'o i Samoa e ese le fia lenei polokalame ia o loo tatalo mai foʻi ma tuʻituʻi a moli papaga mo lenei polokalame e lenei vaega o le afiafi io atalofa lea maufolofa atu ia te outou uma lava i luga o le polokalame le Blue TV. Remember, like, love and share. Famolemole, share le tatou polokalame e lenei vaega o le afiafi faamalulu atu o le nisi ona e tatou aso soifua ma aso fanau te lo la faataʻotolelei ia i le aso tofi faamalulu atu ai ina inisi au tatou aso soifua ma aso fanau ona i tulaga foʻi o le short staff o matou ia ma nisi foʻi o le matou vaati ma latou te organisinga vaega faapea ia o le ala lea le tau e leʻi alo ai le aso tatou laau le aso lenafi ia o sia matou pule ua toe afio mai a le fioga gafetasi e toe tau produce le polokalame ia manatua foʻi o le tatou aunaga lea leai e lē live i le kelefoni leai o le ona foʻi e faatāua iā matou le auaunaga e maise o le faafofoga maua e leai la o sia kakou amio e lē kopea mai e le kelefoni e lē faia le laptop e lē e iai lelei lava le o loo producinga le tatou polokalame ia o le agaga fole na ina ia iai se polokalame lelei anoa ia ma look professional ia aua foʻi le faafofoga maua asi o tatou atunuu mea la lea ia o le a faatilia foi mo le aʻi po le aso tofi e toe alu atu ai tulaga o tatou aso soifua ma se fanau me se foi nai nisi o vaega faapena ae faafetaitele i tatou company lagolagosua ona o le tatou taimi o te manumanu foʻi te manaʻo laga i te lē se faasoa ma o te fiafea le tulaga ua ou maua ai ma le tatou auaunaga le faatalatalanoaga a le ofioaga o faleʻula ko fio lae alii ia faafetaitele ia i le paia o le fioaga ia paia o le fio o le toe taufanua a le malietoa ia ua alo lo toʻalua te lea ma loau ia fio foʻi alo le malietoa e a le fio le maʻupū o le tuiaʻana ia e tainani foʻi le tapunuu ia alalataʻi lau fetalaiga le tagata fou o le malietoa lau fetalaiga lau pā ma le mamalu le faletolu le ua faafofoga ma share mai le ua oo mai e te aʻu atu foʻi le faafofoga maua a le atunuu ia le sia tou faatalitalanoaga ma le TV1 na News Samoa i le aso lenafi ia alailoa faafetaitele a e uma le tatou malologa ia ona ou afe atu laʻia lea leaga e tatauna fai atu se tala le tautaiaʻi leaga ua outou taʻuafua ae maise a nai tinā ia nai tinā ia na ou vai atuga ua tausesela lava i le taumafaiga maiga o le taʻuga o le tautaiaʻi ia se uma mai le tatou malologa ona ou tali atu laʻia tulaga foʻi leaga ua afea sia matou auaunaga io e tatau foʻi ona silafia ma tatou ua i faamagigo io aua neʻi faanenefua ni vaega aua neʻi faanenefua o kakou foʻi e sa le kaukuaʻi tulou a e makuā faasā le kakou kaukuaʻi e faasā foʻi le mekaʻu o le molimau pelo tulou a le faafofoga a le atunuu o le polokalame foʻi ma laʻu fai polokalame e lē iā se mea natia ae seʻi maeʻa mai le tatou malologa share le tatou polokalame lenei vaega o le afiafi tatou atu le tatou malologa a foʻi mai kako meʻi le kako faasoa ae maise o nisi o tatou update mai tonu se tatou atunuu i Samoa. I've done my bells for you, any taste, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Tell you love, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop
mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Jaimelo watile ua lua se fulu ma le tolu minu te wate ai dei le tu la e fa eyo e o afo ka ko ad pe wa kau fia kau sami pe yere ka kala le anga pongi ka ko ad eyo ya a o te role se ki ka ko wa le leo fo yo le tato wa por kala me o te rona i nai vai ngai to e fia ngalue ai fo ia le tatou ofisa ile toi tau fa le fa marulu toi foi tatou company la ngono sua se toi tau fix up ia tu la ngone tatou advertisements ia ona toi solo ngale le ia tu la ia le si tatou break wa nga foi ia se fa me ia ka ko fa nga solo ele dei vai nga ole afi ole ana na ole son dafi sa to tele o tele i maua le fa o tele i matamata ile fa tele noanga le fio anga o fale ula ai wo ko kiki ko ro se fulu tanga tanga official mai tu ila messenger ia ma meli mai ia fa pe mai asiata se sila ea o ngale ua fai mai o le fio anga o fale ula o fa pele ui pe isia o ula ngi wo to mana tu pole asa o mese se nga fai ia fale ula ioi o to mana tu pole asa o mese se a o se mea leanga o fai le pa io le fio anga o to haru le ia o to mata le porkalame o le aso le porkalame le na o vatu wailunga le faata le tala noanga o si ainga sia na le na mapuna mai ai pena manu mai ai le faafitauli o ko haru so ko fa longo penga ia se tala leanga sa o fai le nu o fale ula tu lo le fio anga mausa onga ole ua sen mai kanga kam fai mai sori ngale makua inga mai a o e ngu o fale ula ape okay so waru ko fa longo mo la por kalame nei te ia wala ngai e se alu o na ko i lau por kalame e se fo i lo to ko kilo mai ko fa longo ya o ia o me fai o male leila o ke o lo ke ngefu po le ase vai panoa sa o fai ai se tala leanga ia fale ula tu lo pa io le fioanga o sa no le o fa longo lo ai le video le po le fatal no ngale sa fai le TV1 ina pe o le mota telefo le o le fioanga fale ula o malele no fa longo ile fa to fala inga fa tai fo ile fa tanga ya lau pa wa pe lau pa le nasa to mua mai ma mua awina mai sia la to wa ia ma le to dele o nai matai o le fio anga ma le au fai maka pongi sa fa ko ke le au fai maka pongi sa ri ai walu lava e ia la tanga tale ala tu lo ola ule va tu ata o le fio anga ma le la to pa press release le anga ele sa tia fua le fio anga atoa ngo fa pe awia ai o fale ula o male nga fa ya mai kala ya o male tau ya ai o maenga na le to alua tangata na fa tala le tau ya le la va tu lunga la sila mai sa mo ya o ngai lo makuya io tu lo fo yo la swafa o le silo matua of samsama le ia masi faalo matua o fumona le to mai lalo o tele le wo ia ja o la swafa o tinane no vai le matua mata ita te lona pa wan mafu anga na la no i foi fainia la tala o le fatu tu mai anga il tau tai o sitina of samsama o le wo ma wo yo pule a onga kolisi o malu fo ya po pule a onga lava pesa pule a onga tu lo wa le ale a faina fua ma malu o kolisi le anga i pele fo ia te au le a onga me se fo yo te fa alo longia le a onga le kalesia e fakasa ai na ona o reference tu lava ona i pe ia inga le e fengalu ngai ia sia fo i
tina o le ia ja ulo na lona swafa ato le atu fale lasi tavai o fa longo le male toto po fe fi sanga ye sia kinga wala nga wa makwam ka ukia kele longa background pe se pule aunga o upu na ia sau noa ai te mana o la utango e fa ma fa tu la mo utango e tali so fi tali atu sitinasia o upu ia nga sau ngoa ai kinga ngafi mo so se fale ula ma tu lo le fio anga o lo fa afonga mai ku e fio le lalolangi ma sa moa o lo fa afonga mai a fai ko ke fia i luar karsao or karsao le la fa ku le la fa ku ngu karsao le la fa ku ngu aua ko ke fa nga fu ko fa longo fu i kala ngai lungo social media mar tau te yai specific esi ro ku le ang ka u tau te yai langa pepelo ai a ko fia mawar karsao le la fa ya ku karsao ia saulo mar karsao ke lo o le taimi ana sau no ai ia lasi o le a fai mai ngu karsao ke ro tu lo o polo maka wala popo o fa pengi o fa pe wow o le a sau la karsao ai sau ngar karsao ia ka ilo sa mo ilo fa fonga awa ofisili la ngi le la ofisili ai karsao le a fa apea o karsao le nga e sau ngoa ngei ua mafua nga vevesi ua o maile a inga lea o aku kau fa malosi le sainginga lo au fangua kulo wa olau kara olau sau nganga le nga e fa mai o karsao le lo no winga tangia mai ua umanga e fa ia fa masingo ngol melea ua e loa o le me mongi le longo winga e mai mau fuar kai me ave fu leo mar fa masingo nga o le ua ngofo lasi mar fa unga o karsao le le la tango a pe fa pe olau sunga fa ia o nga teata mai tele le la kango le fa ia o nga fa e highlight ku ia o e pe mo ia sa or nga kala o le wa e fa mai ngi ia fa le ula le lalolangi a to ma sa mo au ko kar kongu tau tai e be pelo ai kar kongu mai la i ma ko kar sa o le la fa ia ai sa ula sa nganga o ma fua o mai le ainga le e o mai e fia e manga o e fa o ngale la ko ngeki fa le ainga ya lo au e saingi ai pe fosi e saingi ala fionga ya lo au por kai kai fongo fangu or ko e saingi ai fa o ngale masangi ia mau mai ai rofa o lo a kaua ma fasi ai makulo o upu aia o binga i o saunanga le wa tupu e mar fa la velave mo mai fasi ai la fionga sa o por ko kau fangua fasi ak moron ko lua o la ofisidi se ofisili ko ala i tulo ele a fea le fionga la langa o ke ofia ku ele le ata ato le fionga va tut fa utanga la upa mangisi o swafa ai wo vakua nga o ngai kinga ia o lua ia sa kaunga fai o lua mapai ma auli o le ala wa e fa mai o lau karasa or kalaranga o la ula fesili nga e kuku ai au ka fore misale o la fesili le la u challenge nga ku nga la sunga i tamai tai fa ya nga pule nga e kuku ai le va ai se anga ele o so ia va le misa pe afa pe or karasa o le were you even near them? Were you even near them? Sa e iai. Sa e kuku la kala kai po o ele si leanga hia sei. O ele si leanga muli fa makala mai e kangaka le fa ko e lor melia. La yo lo te fisilia e uma usau ya o ele ke ofu me le ke ofu long monga. E se yo focus kasi ya kwa ya o e la usunga ngale tu lo sitinale. Pe yang ofa kulo leanga yo kingo i fale ula. Lo ba. Ya. So le o kele ya or kanga kai lo a la au. E ye foi wangalo ya o ko o le uso lo ka manga fa ya va ya ngai fale ula uka. Le la ta ua tu. A fa fonga mai foi la fio nga fale ula. E maliu wa si uso se o ka mai ngo ya so. Ngai ko ke sila fia. E maliu ngai ngo foi nga sion to lua no ya fitu nai fale ula uta. Whatever foi la ngo o waku o ngo fo mo fa pefu fo ngai fale ula. Kulo la va. Ale so kali aku la I le usau no ngalanga wa eta ua ma eta mo fai e tau tau le lalo langi e pepelo ia le tau te ia. No. Lasi ko fa fo ia kulo usau nganga. Fa moli. Ko fa fo ia. O le fisiri o ke manga e ke kali mai ia. Nga e iai le kai mile. Nga e vavao misa I le mele nga kupu tu loa ia lo au molong farekua masi ainga le. O le lako ainga. Sa e kuku ai. O fea sa e kuku ai. Na e iai.
A fai o re kali e ke le i ai. O la utali lungo re tau te iai. E le kaulia oi. You are no good in this case. E le kaulia oi. You are no good. E le kaulia la oi, e le se, pero you just lie to the whole world. Oi kau mo mai. O le la wo proving a kunga ya oi. A fai e ke le iai inga e kukua i le mea kupu. E le tatau na e misleading a le lalolangi ma e fai mai or karsa o le wuko o mai. That's called misleading informations. Le wo karangoa ku fa media. Yes. If you were not there, please don't tell the world this is the truth. No. Le nga ufa uinga mele ele se ngola usa nga me ale siur po o le kava mailang ka mori mongi wifi ya va fakas. Ele iai o le mea nga va ai sem o le mori mau ya Samuel o langa nga mori mau. Ale makua so mai ya fa mai e pepero o karasa o e karasa o la e fa mai Euskadi o le ngofo Euskadi. O tau mo mai Samuel mele le ku fa kuai aua tau te tau mawhai fua e oso i le mea e le kakau. Se whaku se umau koe sau le ango fale a kua or whaatala noa ngā le fitulou le fioanga. Ai so mga o ai kau vange aku piko le isi ki ngā sia si mawhinge sia. O lau sau nguanga ngā e whamai o le mea sao le uko o maia. O le fisili la. A whai la o le mea sao. O ai ngā sungua le mokau si ai ngā lea. Wa le wo ofisili aku sa e yai le misa le ngafai alo au male ainga le o re kadi e kele iai. E alongo winga ua e kisi o inga ele kaulia lar kala le nga e fai mai e se e kele iai. O le fisili longa lua a fai o le mesa o le ala amatou fai tatala umatu ma matou nono umatu talinga o le lalolangi o le mesa o lea o ai langa sungo le falo le ainga lea. O ai. Ele mafai nga e sau e ke kaukala i se media. Pe ale o lavang yau information e support ai. Ele mawhainga e whaia sanga mea whapenga. Eoi, ele mawhaiwhainga e sau e ke kango e declare mai ma e whamai. This is the truth. Ai uma e nga e whamai. O le taimi le nei o loo tau sa ili lava po waina whaia. Ha? Kulou a se mea ngā lea lengo ka whauku aku aua le oso le monge oso. Lea la kongua ngā, lea lengo ka whauku aku. Aua le oso le monge oso, aua le oso le whaoso songa, aua le oso le mole le oso le ka inga. Tulou. Aua le oso le ka inga. Faisi o kouma, faisi o makua kele. Kulou a ngi o kuko. Faisi o makua aua le oso le ka inga. Aua le oso le tavini langa whapea langa e kava pai malafai. No. O le meo le makai Samoa. E wha moe i le akua o le akua e whikalai o le akua o kofa. A ua le maua se mangaku. Wha moe koa. A wale mau se mangaku power kala i media mau kele ready ko yo se ko mai se siaso le a e kausa ili ko far ngu ulang o lele ikasi po ainga ka kaunga mau mangi mako fa mo mongo menge yang mako saungi lo le la mako aku lungo media ainga ko pela uanga kulo oi le ala wo kali aku fa penga ya ki o ki nga le lasi tavai po kavai Iyo tulo wale o me mela ia le isiki ngale nga ia o penga o lo fongo fapi ia ka ke vai ko ai lau saunga kulowa ko inga saunga nga ale le nga apo vivesi ele me iyo fafka ya fo ia kulo fafka ya lau pa fafka inga ngi soko inga nga iyo ai e ka kawari inga ia ngi si e o laile ngu kulo ka kaunga ia ngi makai e faalalava ava ile ngo fa ku la pokala me kara ko ngafia ia la ova ngi la makai nga fai kongi sala fai kongi sala a oi a faalalava tulowa vai te wa vele no ta ile vai nga le tunu ma me ai e ko efisiri ngi ai le o popo leanga to me le la fa ku sa o ai ngai kuro ngai ki ngai ya pe fa mai ya o luo sua fa wa makula nga ele va ya le fala o ko o luo fe ngai nga tulo le ke ka kala ku fa makai e oi
Pe kusa o lua o suafa e ka ua e kausi e ngofo makua kala ia fio anga. E le ave e sea le ivi ai or kako ngofo o lua o mako whianga inga. A faifo ila e si i lunga o kou whaalanginga o kou whianga inga. Ai ke rola uwa vai angafi. E sili akunga kau whaaololo ma auka maloloa. Kulo. A or whangawhanga lenga whangawhanga ai ia ngai ki ngā ier kui kui. A ai lo ngari e ola inki ngari. Aua le nau langa lai. Whapea langa lai sila mi o sa mua se i whanga mai si ngau mea i lunga o le a. Le ai. Le ai langa e. E uma e ai whapea o sa o le ai uma e. O le ingo sia. O le mea e ngā o le se konge ai kupu ai ingo sia loa. Ioi. O le vaenga atua o le wha talanoanga le fio angau. Whale ula. Ia si whaku singa ukala. Kuloua. Le fio koe kauwhangua. Ia e mai se foi. E Iesua whakaua. E lo e Iesua whakaua. E ringi ule vaea. Ma kele o. Kele i vai aku inga ingisi o suafa. Kulou e kele ai suafa o kele i vai. E foi fe po. E kele o mau suafa. Pa si fatula utala le tuloua mamalu le fioanga. O le whaatalitala noanga le na whai le na amai e TV1. Ia tea ulawa ia. I lo ua langona whaarkangaka kusikala maritangata ua lava foi le to mai le whainga o ngā ruenga lea. O ke le iloa po le ase a noa te leo le whaatala noanga lea. E iei so ngā kā ua ngā ili maka upu le whai. Upu mongia. O ke le iloa po o whea e ko ngeki ai. Le tau wha amatala mai fua po o aie pule i whangua, o aie onga whangua, o aie fua whangua, o aie whaakaua whangua, o aie pule ao i whangua, o aie pule wha amarumaru whangua, o aie wha alongo i whangua, o aie kele onga whangua, o aie vai i whangua. I have no idea. Po o le a le relations ale melea. A nga i le melea o le susungu o le whale. Ma le wha o lima. O le mea lea na tau sau noa ai ma pa ua i le tō whaa. Tu lou a le fio anga. Le ai e rou kari kongunga. O le mea ngā i o le mea au kou o tau mea wha aloto i whali. O le mea fwele na. E le fia i loa i le raro langi ngi mea ngā. Mā kou ke re i o aku fwoi mā kou ke fia i loa ngi ngā mea. No. That's your own internal and personal thing. That's your issue. We don't need to know that. Mau ke le fia i loa. E kaulaulau mai fua, e kaulaulau mai fua, e kaulaulau mai fua, lea, malea, 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 e kaulaulau mai fua. No, e le o le mea ngā lea inga fia i loa i le lalolangi. O le mea lenga fia i loa i le lalolangi, maka ngaka uma fale ula e alo lofa aku, le ngu uma alo lofa aku i a inga. Who burned the family's house and business? O le fesili nga, o inga susungu, o le fale mara pisingisi a inga. That's it. Ka akia re ko lau ngor ngā mea ala iloa sto ina fo ilele ngari fo fa peor ko ingo e ngar fangua a ela iloa ora ku alalo se fele le ngā kala anga se fer kala anga ngai ke ngofo moi se fer kai me ke alu e fai ra ko lau ngai kai muringu se fe mo taiti a fa o i fe fo i muringu wa fo ilanga e need lau mori maunga e need lau mori maunga ke mori mau ya keinsile isi to isi ainga ele ai ele o mo o mia ele mea o mai faingi fainga pharmacy ngonga ma ko lau mai fuanga me lungo le media. We don't need to know that. Am I right? Asa o kala lu fa ko. E kasi ale mea nga fia i loa e kangaka uma e alo lofa, ma kangaka fa maongi, ma kangaka ele porokikia o la ko loko. E kasi a who burned the house. That's it. Ia ke aula. E sa le te tauna a mai a fua e o tautulou. E sa le te tauna a fea fua fa loko i fale. Ngai sa o le leia kou sau ngonga ngai la fea mai. Ngai whika leilau pā. O le mea lea. O le mea pakingo a lea lo au maronga a ingo. Mea kau a inga. Lai sao. O le fisiri la. A iai se vaenga e fisiri ngi ai le fio anga. Pe ua kau maua ea se singa sungua. Pe ngai kua ea le fio anga i le kau pule pulenga i sungunga. O fisiri nga o fisiri familia.
Ya langa e pengu ka fai aku. Ese ai pula ska fungela anga mawala so ua vango anga fa pe ko kele fe langa ko ki fe ka ko ka ngo fa por ki kir fa ngor mea. E a fu ainga pe ko kele fia i tau te yai. Ai anga fa pe mawa so ua vango e ka ke fa karango ai. E kasi a pawa yo ofisili la ku aku le fio anga ku lo wa ko ka ufangua ma pa ia ya lau pa ma lau la unga ka usi ai yo ka pa au ma pu. E pawa yo ofisili. Pa ia yo le fio anga. Nga kousi la fia ka maiki nga sungu ar melea. O se kou fai unga le nga sungu ar fale lea. A fai le ai ka siar kou kala a siaka le ai. E mamar ngu, faafkai. Ele ilongoa mai e loau, ele isau kunou, ele ia fio mai koe kau fangua. E kangi sia se fisosoangi le ngu. Onga o le pi foringa mai wa kau faafefe longa ola, onga or ko akele o le ainga le ngawaku. Ele i kau kango au mai lo au lingu e mo mia se fisosoangi e ongo mafu ai onga sungu fale lea. A fai ko ki fingalo ye ele ai woma. Woma. Ele se mea la lai fonga o kufia fisiti. O le ale mafu anga langa o keiloa ele se mea kau lingu o mea lea. O le mea lea e fisiti e hea ulo au fisili hea umale ainga lea. Le lo mar se avangua maro au. O ana nafi peinga o fai kuia o kou. Ngo koe vili ko ngafi finally maua ia lo au makala ngoa. Ai pangale o lo ke vili ko lai o ofisa o leo. E rengi me pelo ke kua. Le la na leu te fai atuai o esi tina lea lau pea o foi o pulea onga. Lei koe fa fo ia ko sa wanga mo o fulang moanga lea. Koe fa fo ia ko sa wanga. Ke ri mala mala mal tau te ia. Le ai fai me nga o fai o pokala me nga kai la pisi mangu pua mangu kua. Ai au tau te tusia mali tau lima i li porkalame. Le angai ko kele ka mo fai e fa sufi fua o ke kaukala ni me tau na o tau talai. Aua ko ke kau mo fai fua e twist le me o ke kaukala kwat. No. Oye ko ke manga ko e wange yo ulanga o le mak o la unga ruenga le na. O nga ruenga le nga Blue TV. E mo le fale o le ainga ai ko mo musu e su ele ni uso le melea. La ka ko karwa. Dela tatu talno. Kako ko mo malolonga. Iyo e. Taka ko mo o ko foi mai. Au te foi mai. Se ka ko au ilia la vanga le. Iyo e. E si tatu mo malolonga. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pēra tātou whamatoa nao le 5 tala te tongi mō tupe whamamoli pe ae whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo apano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mō tupe whamamoli. Olo apano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga bala aule o Barcelau o Tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Puro biruto na jalo le tu la e lima le tu tu fa wo le Blue TV. E le nei vanga o le fia FIFA talo fa tu disio o to. Ya o le ufa to a join lungo le tanto Burklame. E le nei vanga o le fia fi malo le pale malo le on sai. Ya disi fo yo lo mafuta mai fa fo tu mai se fo yo le sunga ya champion na to inga tovi o petelo. Tama kwa yo man Samoa the Fox. A talo fa tu le nei vanga le fia. Me se o tatu company lang sua io toi fo email tatu o lea o te mana o leanga o te nau e fa soa ya i tatu e fa tu mawina le tulanga o le integrity o lea la fo ilea e ala iona mo o mia e le to tele male ano ano i le faitau fia afe ma afe o le atunu male lalolangi o Samoa o lo tala fa auto la tau te mo o mia le tau tua le Blue TV male o nanga le nei mai se le tau te iai e o foi tatu tala o to ma tatu news o le alala na a sauli tangata pei fallinga mai e faonga mai se so o tanga lave fa porokiki ma se so o tanga fo ilele a fai fa kengi e tau mawhai fo ila ia e me milo ai ia le tūlanga le au nanga le tau whai atu. Ma wha bea mai. E se me e o whai aku. Longo winga ia ka ngia mai. I le whina ngalo si pule a onga sia po si tamaitai whai a onga tinalea. E fōringa mai. O lea wala ko karikongua. E sa o le side o le story la wala ko avea. Le ai so se story a e lua onga i kū. O tō maua mai fo ilale a matanga o la uvatunga o le porkalame le aso tofi. Mo le aso kofi le nga ea kuai le porkalame le. Mo le tausi le fia. So koe fai aku, mo le whaase lau wai lea, pe a wha bea tau te le fia talia o tau lea te e ma mumusu e kalia ma a. O le meu ke fia akai. Piko ke wha fōringa mai tau te le mata tau te ino le porkalame le tau te ia e ma le Blue TV. A o le sifi o kou maka nga. E fa fōringa mai ko ke whaale hango pi ko ke whaakale a o kou le kumu e proklame nei. E o foi lai lisi kama isi konti nga e uma ukami mai a oi. E uma la usau ya oi lisi kama isi konti nga lea e a lisi kama i e pisi tama i lele solo a mana post e fai mai lunga. Ea matulanga. A o le afa fine o sto ina len tau va mai na lei. I pia len kau va ma lautimu ia o longa finge sko inga foi lele makua o e fai anga pasi fo ye but I'll come back to you nanga pengo fai aku fa ko karia kwa issues o tali lai issues mo me fa pena ma pui o le integrity o le onanga le Blue TV ma le porkalame o le tau te iai leanga e fai si masoa ma si fo ilele o ngor ngala fonga ma e fa mai pepelo a le la o fai atu nei. A wha apea mai e ke wha maongia sa e iai ma e vau misai ile mumu wha lo tulo. A le whai pule ma maonga a inga. Kako ka uia o wha aloko i whale a inga. A wha apea la sa kuku ai o e lasi inga. O e ki ngā makua lea. Wo whaakula, Samoa, o ke whaako eseak. A e sa o la kala lo makua lea. E sa o la langa o ia le sa iai. Ai afa pea o le uma sau ia side o le story e lua wa uma na whaafonga le tala le tamamalo na fine le fo wa uma o na ea mai lunga ele HRPP page ia le sau noa ngā loa uma si o na whaletua e le ai lava ma sesi ese mai po se ingoa o se ki ngā ese mai ngā sauai
Olo ula karikongunga. Ele sa o si awa mi o lenga isa ungo mai fa mai or kala sa o le wa mai. Ia. Ele sa o ke le lopo le alto inga fa to fala inga por to inga ma fau ata mai ikua kuranga ko inga mea. Uma enga langa e sa ungo fa penga. Ai e ko sa ungo mai. Ele I maua po o inga su ungo fali. To me la. What a waste of time. Turau. Nga pauala le mea lea nga ia te au ia. Ai ai se mea ka ua ngā la inga whai le whaatala noanga lea. Ma o lea ua whaafafonga maua i le lalo langi a koa. O le whaake anga o si a inga lea. O le whaake anga o si a inga lea. Ai kes nga pauanga o le tusa e tami solo fua. Nga pauanga o se ai. Pe se mea fou e whake ia, what to be honest. Ai longa nga isa singa inka lesi ia koe fia iloa le tō laulaunga o whanua mana mea po ai ionga o inga whaakaua o ai. I don't think anybody was so interested in that. Even myself. O ke le inka lesi as a kusikala, as a person o lea ua whaamanguia ia ilea kua lea au nganga le Blue TV e ala ili. Iwe. Ile whaatali tonuina o lea tunuu. Ile longolongo o le whaia ma le loko mama. Ma le tau ma whai le wha maoni. E le whai ku au. Yes. O le anganganga. Ia e a tonu wa avea ma mafuanga. Ua e makamakai ka ia e kauka ia. Au ki whakura ukala. Ko I kiki lua se furu atikola le observer ngai kusi ia ile merenga. Oka se whaakarangoanga le entertainment television ngale ngai ngā tulou ia ngai usom ko whawhing ngā whai ai. Ai e makira kila ai lunga li ka umari tautai ai. Le ai ele whai tu au le tautalanga. Ele whai tu au le whainga ele tautai ai. Ele whai ku au. A whai e ke fia karikongu I lau tala lea. Ina ua sau le tustusinga. Inga ua sau le accusation a li mongi I le maukau. Le maukau fo I le lai o. O a ea le ingoa lako polkalame. Le lau fo manatu atu le amatanga o tausanga le. Ina ua lato fai mai ma le polo fesa fo I le fa mai. Ua ai e la auli di sifuru milionga. O kou mankua. Ina ua ai e la auli sifuru milionga ma fao ngā e la auli sifuru milionga. E fai ai anga ia. O a ea maumea nga ia fao ngā inga. O kupe rea kungu. Na alo la ofisili ng fai ala audi. Sa o kau mawhai ngā mea. Sa mua malau whaafonga maua. O iye kofo I ngai le mo le meole. Kau kara sa or fai pokalame. Anga kau sila mai. Mewelele akas ko ingo la audi pe aka ai ke la ngonga lai ke I pe ua ke I lo ofisili whaafua se ia kua ia inu. Lea, ma whakara ngonga lea. Lea nga ore kaimia nga o mawai ia kala. O kou kala nga whai mai pe a whai o ke wha pe aku o ngai kou ke ngā lava kou ke wha apolo ki kia whai ngore mea. No ofisili la auli. Lea, sa sao whai. Whai kura o whiongan mingska. E mo I tala ia ua. Tala ia ua au mailunga isi wha tala noanga. Ua e aia sifuru milionga ar malo. Whiko aias. Si mingiska ua ke ila auli. E a kala la auli. Ai wha perma fo la auli. Sadi. Whakole li ile maanga whisiti. Ia. O tātou e pingi sa o a whapengana mea. Ai le loto mama. Ma le taritonunga moni. O le taitai ngā ke kalia e mai longa loko sao. Se e wha amapu e a elea kua. Lenga ore kala le kusi. E koko lesi. E wha susu lesi. Ai wha kupu elea kua. A whaiala ore mea ngai ke kau mawhai e koko inga i oki eiles kangaka malawe eiles kangaka. Ai a whai sila aku lea kua le ai. E ka kaunga wha kupu. Ai oki oe leke faufaua. E wha kupu ai oki oe leke. E wha penga le lalolangi ngai mare. Ma mei kau ke whai. O whiala o whai ai ngā maumea. Kali ala auri kiria le ea. O fe o ave ingi su, o fe o ave kangi ele ori ia yang fa mai e ole a o se o fe o fe ingi su ngonga mea. Ma fu isia a talia le fisili fa msingo sa mo. Ele o asiaka, ele o kaukaya, ele o blue wave, ele o ma kong fa msingo no, let's correct that. Ele o ma kong fa msingo. Paula ma konga duenga kong ia ku fisili. Esa o mele o mapunga mailunga. Esa o mele o mapunga mailunga. Ole so fingalo. A e talila. Pauala mewa e sawe kali. Ai wha msingo mai lea kungu. A ola ia ia wha msingo nga a whai e whai mwha maongi leo ave I kai muringu. Ia on kako wa ia lor me ka or wha msingo nga le
Whamsingo le tula fono. A o le mea lea nga o le leua e a mako kau mawhai e kau mai le pua malafo mai i a mako fo mai o mako kau whaleanga. Se ofisili aku. O fea kongu lava o le issue lea la inga kou wha mai o ke kau whaleanga. O fea. Can you tell me, o fea kongu wa o le issue lea e avea i roa mako wale avea ma whalewhai news e avea i roa mako ma kau whaleanga. Sorry. E vale ai male, ioe. E vale ai male ma kusa sa o koe. O ka ika se pengo ka kau poko e la ka kau valea e ai ko inga fale ma fau ma tu inga tangata. Lono winga tau te manao e ngu le tau tai iae i issues ia. Longo winga ngai ko ke manga o e awange i o pisa le melea. A faila ko ke manga o ke kango e lomi whaangi ale. O ai a kau kala i ngai mea. O ai. Oka e, oh my good boy. Leanga o tua na o le mele tau te nau wai. O kuanga, leo mai are ko akele leo mai ai. I ongisi e rengi fale ula kuloa. Tatia ia le fio anga mamalu ia. A o le sau o le au fia fale ula ia ma le sau wa o ngā mai fo i ele au kau ai maa io ele au loto vale fo i ma kama fo i la ele isu ia leo langa ele whaka ele a leo langa wa o ngā mai ai lole ngō sia fio anga fale ula e ala va mai loi ko kongu sa fo mai wa whaaleanga ele tautai ai wa whaaleanga e asiaka ka fiolai ka fefe le la utango e whaasolo tia te auto. A whai ua ngalo HRPP ia whaafonga lei mai. Whaafonga lei mai a auto. A whai ua ngalo ia te auto. Le la koe kango e koe wha mga kuak. Nga pauangi o Brokalami. O ke aru saoa le fionga kamai kai pāre mia kuloa. La e si le fia le fionga sa whapiko. Ai angi vaenga e wha leo ai fina ngalo le atunu e kusi mai ma fasili mai mai asiaka se wha leo aku mako wha ngongoanga kulou ai se a wongo fo ai le fionga ka mai kai pan mia ele alo ar ngutu asiata e whai atu o la ofsidi o ai se kai mi wo wha penga ai o kouia media ia le HRPP wai ko ke la lafifua o kou media le HRPP yes. Ko ke whaka ngā whaafolinga soro fua ma kou two faces ma pe o kou ngi funga e mase se soro. O kou e mai kuila epa koua. O la ofisiri. Wai ai se media sesi o kou challenge na kuila epa. Have you? Have any? Le mauka o fausa lae pisa mai o. Lele koi inga ngare kai kasi kai rua kai makamaka ai. Oi, kamaro le oi wharingua. O e le ngor ka maloa nga mai fia ia mai fia by the way e si ai nga la Lord Christchurch nga e la kokupe nga e la e ka kurkulia ko yoi le nga kusi mai si ai nga ya e fa le wa ku le mai si ai nga seta fa le o kia mai fia fa mole la nga o ai ma aver kupe pe se kupe alone la lore po io ia nga le ka wa ku runga po kala me wala nga ka le makamaka ngi si me nga ke fa ya Mo ye se kai mi wa challenge o ko kuila epa. Have you challenged him? Loa pay? Oe Newsline o ko oma. Wa ye se si o ko ngofo challenge kuila epa ma e se si wa fai ngofo bai FC dia kuila epa. Le ma fai nga e kau ko air kai ma e kau ngo sai. Pe o sa o e fo o le wa ma fu ke ro pisa. Wa se si o ko fai fa penga e. E mais tui ko ua. Yes. E ma ko ua. Whaafikai ai ngai media ngai. Ko ai ki ngai media sa moa ngai. Ngā e kau mwhai e. Ioi. Ko sisila ya olo. Lela ukango i whako umai rungai. Kulo ua. Au tangata nei. O ni wo mamai. O olo. O le lupe whaalele ale ala kaua. Asiaka o le mua au o le alakau. Leu ke kango e kau ku ya o koume e ima kou so kanga.
Ai a ho o issue, e lengi so kanga fai a o kua ha uro ko finga fa asara lau, ai a fio mai ono longa fio, i longa ngofo fa mingiska, e fai alo ko finga. E fai alo wala awinga. Oi. Ma whakarangonga ngā lengo ofisiri ai olo, o ei kuor kai rana. Whakarangonga ngā, ngai sa whai mei olo whapenga. Tu lou le fionga mingiska, lai enjoy se lau tu sanga o avere, by the way, happy anniversary. Ai lei langa o mafuanga o wakua. Se whafunga mai o tau ia, le au fia HRPP, ma le au, ioi, tu lou lava fo i muri se sefua, ma taitaina se sefua. Whafunga lei mai se o karakarango aku. La whao ngā lewa nole nei. So tala noa al tuai. Ile integrity o Blue TV. Ioi. Wa iai se si o kou wangofo a whai e ke sendinga mainga se kilipi se kasi o kou media o maa ia le HRPP. For once, e iai se kaimi ngā kou a whai ke sendinga mai au se kilipi ma se porkalame ngā e for once ngā e challenging ngā i kou kai kai. Bo whaku lea. E ngā oia ngai whiororo. Ai a whai ngā pau alau me whai ngā olo wheriri vale mai li ioi. A lai sa ua ia whai ngā whango ngoi ua ia kulou ngā whai ngā elo mai e makuila e pairunga prokalame. Man tua whai prokalame ngā le kulou sa mo le wha mai fier ko inga irunga. Ia. Ia vai laka ko ia ko inga. Ia alu ko prokalame un mai rua ko e kau ai misa. Inga ua ika le si la ave le si kupe la ave sa o kupe ele a mai le accounta le si. Lala na leu te whai atuai. Sila mai. Le atinu. Kasi lea mingiska. Ose so tanga wha awo. Ioi. Ai a kou sila sa mo. A ruwaku a lau blau whasoa. Le angai mafua. O lau ke vai a kunga. O ke kalangoa ele issue. O kalangoa ele issue. E ifo ia upor kalame na matua i o waru sa o a tulau le fionga mingiska. Lai malama. Ore ka ngaka poko. E makua wheka lai a lang whafonga. Ia. Wafia au whakarangoanga. E alu o wafe. E leo alo ai le kara. E leo miri fo i kuloa. Ke o ko whape mai. O ngai leise kala o whaia i ala auli matulo. No. Sei, we wait sei mapunga. E fo ingisi mea po aangi kulanga o me whapenga. Ai langa o mele kupu. E leo ia yangi mea o mapunga e ia i sunga la audi. Ai ngā orke lea o isi mea mapunga solo. O le mea lale na. Lea i wha mole. Lea ua uto i tala noa atu. Ua o fiu e lui o e li mongi e ke le saurunga o le tauta iae. Ua o fiu e lui o e. Ma o le aso asaka kaunga e sau e lunga o le tauta iae. O le aso fo ile ngā wha maui ngā ilo le sao. Yes. O le tūlanga le nā i le vaenga lea i le whaataritala noa ngā asia fio anga o whare ula. Wha malulu atu. Once again, suli ma feoi. Pe le ma mae o paolo mangafa. Le fio anga i fongaa. Le anga o le fio anga i fongaa po le malai i fongaa. O le mauta i fongaa. O le mauka lea. Nga whakongu e whepo. Lo ngā kali o le aki o ngie. I ngā ua mau malo mai. Ioi. Wha mai. Ia. Whai fo i ole. A orko aso ngai momoa. O le a mauka ma le a mukai. A orko aso ngai momoa. Umar ko aso ngai momoa. Fo i marika mau malo. Wha mai kala ko inga. Paki ka oku. Fo mai se wakaka ngaka laula au wakaka koko vakuru whafonga le atunu. Tauna ia. Fusi whakasi whau maru. Fusi la balapa. Momori lei fonga. Ma fua isia. Leanga o lae e kupu. Leanga i lole lei e whepo. Ore moka lea. Ore urua i moka lea ore kupu kongo Samoa. Ore maria koa. Eioi. Le fio anga lau fale ulai le se. A fio anga e whaaroloa vale. Ia, ai a whai e. Ine te uawanga, fua le tūlanga o le tō whaa, ma le whautanga o no ni. Whainga whaaporo kiki. Ia, ngā o ngā koe o rolo piko wha. Lau whaukaukanga lau pā, leanga o. Toi tau whanua le maali e toa, ma le maupū o le tuia ana. Ai mai se alo le maali e toa. O lau launga e maruai kamaia. Ai mai se opa ia o le fio anga.
ka lo fai le fioanga le anga ile ka kaunga mu masunguingi fale kongo le fioanga kupu ya le ala wo tele le wo tu ala lo atu fa tu mua le anga le asiaka nga paua le o ko o Samoa e puleongo ko e kumua paua le ioi o isi a koko uma vela nga o sala faia ma o pulea ioi o isi a foi kumua e vela nga o kumua ai kasiar ka malo ai Samoa le ala nga ya fuaia longa fa alanginga e fa ia kumua e ongo ia pule a o sau i kumua o or kumua o karangoa fa kumua ile o sava ia mangingo malama e fa ia o kumua a waru sala fa e ongo ia pule ma vai nga fonki ku pule fa vai ai Samoa ore ko fa e kasi ia Samoa e la ka kala ku ko fa or ko fa le ka kala ku la nga fenka e auru sa ia ka fenga e sir fukia visinga le anga ma ko ke kausi pui ma le anga inga e fa alo alongia o lu mo kor kupu lu mo kor mari ko ia a fa yo nga e sungui moka ai kausu e o mai le so e kau fisiringia e lo ilo ko fa marukanga po ainga sunguinga ai saur kala ke ale ainga la mur fuanga ai pe e fa savali ai sa paises ya nga o ko yo ro piko va ola upu muri ai ngai kinga ia ngai makai kinga ia o kele me ese ola ofisilia o lua ai me sia oe le pule a onga kulowa la ngai pe ya kangia mai e ese me le yelo loto pro kalamel nei e saua ia utala le loto e ofo ya o esi kinga le ngai ofulang mwanga e sau ele o le to fa le na le nu e lo fingaro nganu I'm telling you ko kele aku au fale ula fie po kala mengi ai akangia mai it's a personal issue you have a problem with the show yes who is behind you o ai ku mai ku oi who's the real person behind you kai ka mai mau o lua a le wingo la utala le la faiatu se e ka walu ngai ngo ka ko kulen marolonga ka ko foi mai la i ola kulisi na faile tala ala audi inga ua mai ase sau ngoanga se fa karkar ngoanga na sau no ai le sunga la auli al mali toa ma fa pela na sau noanga ia i ka mai kai le sa felang ka le kala fo le ngamba kwa ave uma kanga ka fa mai o fa mai la audio le avaku ka mai kai i lungo le malai ki moli o mai le manga kupua pala o ko mo merkala nga fai sa nga la audio le a ko ngure ma fa la audio ese le mele fa winga ye lankala enga o ya fo ye mala malama le fa winga nga o langa kala langa o yang fa ya ai tau te sira fia men kupu nga maku wa ku vai lua na makanga ruenga ki nga maka mai ka i mar CEO le fa le waru ese wo umalanga te le nga ku rol malo fo le kwa i ku vai lua ka mai ka e fai sol ke la ka ko su e ala i le more me o le fa finge mar ki nga mar ka mai ka e sa o makau kara sa o le fa pi o nga lam fa pi o longa fonga sika mai kala la auri nga fai nga or kala ai soro ki e ki nga le cha pipi ai kangi mai king kiki lele ai kangi mai king kiki lele le ngu o fale ula ma fa mai langa kala wa ku i e fai pule fa sanga e fai pule ko e ku i malonga anti ai lei ma se kala fa finge i an kala mai i fale ula e a kiru le sorke ala ofsidi o le asia o ongo ka mikia ongo lo muoi malu fo lo faya sa wai ngo ka mai ka fa makai le se topic le ka ngorua sila ia ele ongo so sorke ole se rufingal
O fea or kala lea ngafai. O fea or kala lea ngafai. Ala auni. Ai kou solo ke e. Sisira mai. Ai ngā kōpungi sa uanga. O rifisiri. O i leo e lenga o fai aku. Ua la o fia uma mea uma ngai porkiki. Wa corrupt uma mafau ka ngaka o ngai. Ai vai. Dele. Ai vai ka ko ye. God bless all the women of Samoa. Say no to all violence. O kako vai kako ye. Ya, that's of ingalo. Ya, lau sunga kamai kai pulea onga, Malaysia leng ofulang moanga. Olea, olawa, yes, anga wa sa wa ya nga mo liar fi pule. Ka kier kula fongo a ole uta fa ya tulang o mafuanga ulalanga la vai ngalea. Se ole lua le koa. Marua fai mai fuam fo mai pelo tau te ia. Ia ongi me pelo la le o vakua. Ala le o feku. Ele se mea la e kele o ngolanga, e kele o ngolanga la me kele ko kele o ko savadi. E ko kele o savadi nga o kulou. Anga fa markin kiki o vekele lo kulou. Ya. Afa pe fo ila o kangor ka maor kin kiki lea. O fa o lima nga il farikuor fai pule. I fōringa ngai saurungo i whakarkarangoanga, a whaiwhela wo o ele limor ka maa or kinkiki lea, wo o i longa limar i wharikuor whaipule, ele or sauanga ngā o ka maikai. Ia, me nā tatu whea tuai. Me anga reka ki whea kuai, se aua le oso le mongi oso, kurou war pa i o le whianga. Aua le oso a popa. Aua le whai mai loa, whaur po oren kami soro i ngai whare ura. Aua le whai akuror, whaur po o ngai oso loa. Leanga waleanga uma mea so se mea e pa i ele limor ngau po. I'm telling you that. So se mea e pa i ele limor po o lea ma mea ngaki whaia. E malamalaya. E tautaulia. Ma fua isea. Wako i kele lea kungu. Leanga o Samoa lea mala. Awangi ngalo. O Samoa lea mala. Wako i kele lea kungu. O fea me iai e whakasinga. O fea me alu iai e kaka mala. Te totu malalonga. A fo i mai. Whaawol tatu proklami. Mo tupe whamaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaawau pere tātu whamatoa nao le limatala te tongi mo tupe whamamoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Humba Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa famtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o whaiva o paula. O te le toe au whanga ina fo i le niu loa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wāu sa Samoa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Pa o le tolo na fau sele ai le la. Se ia pa ia le pito whanua o le vai na ali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau tu lo via Samoa. Ai whatalofa ma whawheilo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai ai meise a inga uma i Samoa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta I satu paitea nei. Pai ia lava lea I le su Samoa le oi ia tavu I mga su. Whapea fo I tapa au. Malu tapa au le whano whapea le ala taua.
Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga luenga me tutisi sa tupai te nei. Ina ia fausia se malu fau. Awa tapua inga masau dinga uma I lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata I lea. O a fianga I le tau. Pe a whai e mamafa ti munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele I le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai. I to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga I le nei kānesia. Se I whātino se tau sala online. Mo le nei wha moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vave whaateko no losi nei o le pō. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe o le whiau ma le tala lei o le tātou tua. Ai mātou te whaatai wholau ma whaololo ma au. Ne o ia lo whaleta ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tā lia lupe o mau I saufina ngalo fuoti eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo I le ala. La so wa au ma fola. Ma so ma au e ala I se selengi. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo wa. Nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whātasi. E ala I lo o tau a au whawai. Whātasi masa mātou ngā luenga whātau wa. A wāle wha moe mo le whiau matala leia le atua. Ia soifua ma ia manuia. Lua se furu bale lua miru tau te nei le tu la lima I oe tau tua na le tau sala online le na ia le kalesia me to tisi pitoru te santu paitea ia wa foi sa ilinga o se so swani mo le fausia ina o se malu tapu I fou ia I si o matou u foi sa tu paitea I fa wa wina le proclame le livanga o le fiafi a e mau mai po vole foto e ki mai lau televise po lau Facebook, YouTube, o lai lunga foi tātou le YouTube. Au te whaasua le vanga le fifi. Whapoi li ai pa I o le fionga peno fai atu. E manino a mama me I loto mama e leo yaise I've got nothing against le fionga. E leo a fia fua le fionga ia. Tulau. E ia leo wha manusina lo lato finangalo. Na o iloa mai ai le amatanga. E lea a fia fua le nuu. I le vālea o le vāwha aloto I fale. O le fionga I le whaipule, manisi o na tau ainga, o na tau songa. That's it. Pau ale vaenga na o wafea I le nuu le aso tofi le aso le pe ako e fo I matamata le prokalami. Sa o wafea. Po fea le tūlanga o le nuu, I le tūlanga o le mule o mu le fale. That's it. O le fisiri nganga o fisiri. O ngai fua la ukala, I le saunoanga le tamale ngai sau ngoa mai. Le na faya le tato au fasala lau. Mana tuo le tatou whaatalanoanga nga
o ke le I whaia se whaakarangoa. Ioi, koe whaafonga, o te le I whaia se whaatala noanga, o le whaatala noanga, o le whaakarangoa ngā pu e Samoa. O au le ngofo kuingi usila. Ai na au mai I lunga o le porkalame le tautaiai. O tau maua maila. Le se mea le ala ingo ka whaia kusole e sele vave o le mea le o le whaikala kaukua. No, au te le alo ila ila tole la. Au yes, I was the first, maybe the first e whaalawilo inga. O le mali li inga ale ta maa male afine. Le afia. Kulo. E muu le whale o. E muu le whale o ka maloa. Ai arufua ue fisiri purengu. O lau te whai atu o le anga whaatu stala. A muu se whale o se kangaka. E ke le arufua e ke fisiri I se purengu upe ke aru e kausue. E ke aru sa o ai suele a inga suele au re paipa. Whapena fo ila le tūlanga na iei whaatala noanga le I Samoa nga whaia I Samoa. Na pu e le whaatala noanga le tae au. Mori si le fia le tunu. Whato a whao o maila ia le orkilipi a tea uli tato prokalame ea I la fiafi. Ioi, inga ia si la fia le leia ko kele. O le tala la le toi ina le sa fai. Na fua ia ila uia tala noa I le fiafi il prokalame. Fai mai le kala ko inga. E o mai le kaimirengei. E le I o mai ar ma kongu. A o ngisi fo ise ia fifio mai e fisiri mai o okay o kou. E pe o me masangia ia fio anga. O mau mai. O le alala le na lai o na fai atu la utala. Talo fai. I'm wondering po fea o kuwai le ngu ule mea lea. So, o tau whafonga mai. A le lei le whaalongo. E le lei fo I le mawhauwhau. Ai leanga o re kele o re kaimi. A whai e le lei le mawhauwhau ai o ki le whaalongo. E aru whaafai pe e iar kele o mea. E aru whaalongo ngoa ia. Me fo ila le tele na latu. Wa sa o iloa vau. Wa le langu mumu ai langu muanga lo maripovi. Langa ka kaunga mangingo mamala malama. Ile whainga o ma tau te. Ioi. O le kaunga mangingo mamala malama. Ile whainga o ma kofu ikiuki. O le mea lala na sa tupu. O le whaakarangoanga nga whai Samoa. Whako a au mai ai lola ia le fiafi. E atu ilunga le taimi o le tatou tau te iai. Ngā lako ki whaafonga ala iai. O le ala na mafua la utala. O le saida le ainga ua pangakia. Ainga mafua ona o iai le matou au unanga I Samoa. Ona ua mu le fale. Kasi le mea sole. E se sa wale tala. E fi wale mala malama e susulu le pongi sa. E pongi sa. Se o kako. Mela leo te wha maruru to il o le fioanga. Once again, le fioanga o fale ule leai. E leai lava ma se vaenga a meo tau. A le wa mangingo. Le la wa mangingo mala malama. E le o iai le ngu ui kua o le mea. Ea. Wa uma fo ila le inkaresi kulou se fingangalo ngu. Au le atato whaataritari loa. Po o fea tau nuu iai. Le tūlanga le o ai o. Le maka upu. O le si mea ina ia manino. E o atu le tātou ofisa whaasala lau e whaatala noa le ainga. Ua fo I mai le ainga ma le lako kangi le ofisa o leo leo. Kasi le mea I o kousi la fia. Le pa I ai o le fioanga o whare ula. Ma e uma o loo kala whaau ko le lalulangi. E taunu uantu le tātou ofisa le Blue TV. I le ainga I whare ula lenga whaakaungu ue. Le lako whaakarangoanga. E taunu uantu. Ua le vaanga fo I mai ua mafu mafanga kulou I kai le ofisa o leo leo I whareaka. Le kangi le ainga. Ua le valanga o le ainga kangi. E le I o aku. It's not because nga ea loi lunga o le ainga kangi. Wai kasi lea mea le avise se. Le lai sau e makuskusi nga o e kama I mosi le lea. Tulau. Le kama I si konti lea Andra Lee. Le kama I le kiki lea. Ua te le lava lou whaasa olo le te le o lau vava ai ai. O te nofo o te le fia fea tui lau whaasa olo ma lau. Mau whainga ma lau fia teide matua. Sa oile nganga ma kou lau li. Le fia kenge makua le ke whaia solo. Le lala uma ua fea tu nei a wai e saunga o au fia su esu enga. E atangia mai au tustusinga. E fōringa mai o le matou whainga o le news le wafua inga a fia le loko I whale anga I le tū la fono. Le mele nau te whaia tuai au wale fio sofua fia teine su esu e ma fia teine investigator ma fia teine ai le o au I ele mana malama. Le ai. E o atu leo au nanga le Blue TV.
ua lē vagafoʻi mai le aiga ua lē vagafoʻi mai aga e sau le faamakalaga mau ke foʻi mai kai le ofisa o leoleo ga mako ua e ave ga o le falemaʻi o le ofisa o leoleo mau ke foʻi mai ae faalogo vili aku o laua kalali ma mu le makou fale o le alalaga a lē puʻe mai aka o le fale ua malala kulou ua efuefu so what that means laua already faia ua already press charges o la ua le fagafai moliaga e oe se kakau kou malamalama e lē faapea o luga o le Blue TV gafuaiga le siga mea e le o ega fesiligia e le o aʻu na e tou te silafia e se arakaakaga faia fesili sete o le mea lea leiga o fia aka o le mea leia ia lii galeleu ma e ali ma galeleu ma e ali ma gae kou ke silasilaega e se ale leo o kakaga e faia fesili e lei e le o asiata ia o gaga mai mai sa mo le tatou video o faitau atu ana nei o faikau o gagei ai fa mai la pisi si kamai si konti lea o le wo ma wo si konti lea o le alo e faasingo ia sa mau e talanis lea kamai menti lea o va vai kula ia lea kamai mele wa a mo sa vo le no fu ai pi kau filter isi kai mi vo ngale o va vai tu lea o le mela ngo fi akai e share mai ele siritala e lua kaka sheinga mengi e share mai ele sia tiau e sau le page foi le SSIG le kuskusinga ka mai mele ai ko share mai ele sia kia wa sau sa lo ile ngol kikira ana mele ani ngo vai ako e ko e mawala ko ya la ko ai no le fi tali la le amatanga wanga mai SSIG remember my foi la golden rule or golden rule le ke vakua o ke le mangeso i se fake page. Yes. O ke le mangeso o ke le react se se fake page. Yes. Pule oe i la walu ave i lunga kongi i le sami lulu i lalo lia i lunga o fea ke lia i ayau be my guest. O el fake page. Le o fetu. Ele mingoi le urupo o ngei se ngā mea o ke le mangeso o ke le mangiki ngā mea. Wa uma ko kala leanga si ide lava nga kala ide lava ili uleanga kiri nga kala ili leanga tele na tala fa meni fa alo loko aku le leanga on iskala ai na sau lo ala le titi le ai lo na ingoa ma fa mailan tustu singa le la le te fia fa tu ola na tustu singa mana ia le wingo lo tala mana ia o langa ngana fa afikai wa ile ngutu pua afu ile ai e fa mai le fa ingoa kala e fai mai. Ua makua i o fa mai ua matua i o le mea pito ino sia lea i luma o le atua. O le tangata e na te whaatupu le mase seinga ka fio lai le o langa wha lea ngangor ka melea. Fa mai o le tangata na te whaatupu ina le mase seinga. Ioi. Fa mai o le me piko ingo sia le lunga o le atua. O le tangata na te whaatupu ina le mase seinga. Ka fio lai. E saua i le kalangoa e le i wha amaru i le whai kaunga kuspa ia. Ioi. O te mana tua le tala se au whai whi au e tele na tango la pata i ai mātou. Lana whanau wha le nganga. Fa mai le tala le whai whi au. Ia, lau whanau wha le nganga. Awa te whaonga i nā fio ngā lea tua. E momoli ei lo wita ma lo loto ti ngā sisi. Iyo. E kama i menti la lea. Whamai. Ua e whaatupu le masenga i le ainga o lo au. Whamai wa ti ngā o masuli ma feoi o le ainga. Ua e whaatupu le masenga. Longo winga e kangia mai le kala si kama i lau wasa lea. Whamai. E an kangia mai. O a ule ngo mafua inga misal ainga. Oh my good boy. E a kangia mai. Ele i o le ainga lea avese pepa le lo ia i o. Ele i misa fo ila lo au ma le ainga lea. Kusa e fōringa mai. O le urupo o asiaka.
le ngā laku whaise kāla wha akupu. Wa vevesi ai le ainga. Mea ngā kuwhea koe so yela lau wasa. Iyo, so yela lau wasa usika i mākua. Ayo, ole mea tonu ana tupu. Alu le lei whai ngā luenga. O le ase ngā luenga o whamanu ia le tua ia oe. Whai le lei tausia i au mātua. Ai so ia le ora lau wasa i lunga o Facebook. O le mea nai tupu. O le ua kangia mai. Ai whai kaua inge. Ele o le SSIG. Le sau sao ai lai ke kire. O ia le ale whai. Whamai. Ua matua iwe tu i momo ina loto le ainga. Iwe wa e whaatupu le masainga. Wa vevesi le ainga. Te lei loa oe iai iwe e tele a au. O ka vai le sau. Vai le sau. E akangia mai isianga ka mai menti. Whamai. E fōringa mai wāru waku asiaka. A walai makamake kele mai whamai o lau tala le ia oe le asiata. A whaie ke māua ma ia le ala wo māua. O māua ngeia, o māua ngeia. Le ala wo ka ngoi afsue o e vaku o irunga. Langa le ute fia tali atu ai. Fatu fo i peino fatu. Anga mai ale fake page. O ke le move. Kalanga si maku fai fai I will never move. Pe a fai me fake page. Ai a fai mai loe se tangata au te vai tungo se tangata e ini ona so tanga I kulanga ia fa porkiki ma me fa pe. I oru ka masa mau. Le alala na le wala ino manatu. E tala noa atuai. Nga o whakupua le vevesi le ainga lea. Nga o whakupua se vevesi. Ai o le winga la o lautala. E te mana au te nungu. E ke manga au ke ngungu. E wangi o pisa le mea lea. O le winga le ngā laukala. Ia whaafikai ki oe langa o ngā ua e sau sa au lo wingoa. Ai se mea ya la yongo o whaafikai la ia. Wa e pēno whai atu. Se o kere o whai aku. Se si ku. Vai o te tali atu au te whaatamari. Ki ngalo uloa. Le maku wa sa pasui I singi o whainga. Au te le whai atu. Whaafikai wa e sau I lo ngoa. Andra Lee. Ia lena. Te whai lau wakari aku asia kalanga nganga. E ka ua sa o mailo ungo. Le ua ukari aku. Wai rea se si asia ka ngai whakakau iei. Nga asia ka ngai au le le I rungo le Blue TV. Whamai sa te tau a ona o awane I o whaatupunga le. Wait a minute. E mafua nga e langona whapena oe lea Andra Lee. E mafua nga e langona whapena because e ke le se e au se e vai. O e momai. E mafua nga e loko momo whapenga. Leanga you are not a media person. You are not a podcast. E le oe se kangaka. Ele o ska ka lau. Yes, it's understandable pe a e langona fa pena emotional. Ai wa mafuanga tu emotional langa ke HRPP wa ngofu fa por kiki le mea. E mafua o nga o le langonga fa aloia. E mafua o nga o le langonga fa foma. Leanga ele o asia ka se foma ele o asia ka se loia o asiata o le fa lau. O e ka mo mai. Andrea, o e kau mai. E mafua onga e emotional whapenga, ma e langona fu ilele tau puni matangi pe te puni olo. Ma e tau mawhai e whaau fiufi se mea. Onga o kouso o kanga wha HRPP, ua whaapito au wai o langona. Why? Leanga ile o e se media person. Ai mafua o ngā amai a mātou. Ke roa. O lo te mawhau pe ke fia kango e ka o kia o kurso o kangarea. Ia. Ko I kiki au kango whamatala tia oi. Ia o tu. Eme se oi lea Andrea. O Andrea o. O te le lupe la kalaka so o kanga ia. Ai lunga ke a inga kele ia lo hauma. Mamalama. Tulo. Ai lunga ke a inga ia. Ia ai vai ki o kango ka o so o kanga I o ke ngofu maui. Isia ma ko fu I pausisi. Ia nga ke ila ia lea. Pa o le faia le ki ke ia familia. Yes. O le fai le ki ke familia. Nga o ngā lua o fe pule ai I kukuila. A nginga mai
ua whaamalolo e fia me, nga breaking news ak fo ia irunga. E ui ele o au le first nga mua whaasa kauro misi nga koi inga ele observer mangisi. Ai ele I alo a asiaka. Nga maka o tauta ia e alu I kako news, ua lipotia mai Samoa, ua whaamalolo ai nei I a whipule ai. Whai matasua malona tūlanga wha minister langolango. Ai kako iai. Nga o nga se ia e fia me o le palaka o malanga sainga fu I nga se ia whai ngā malo. Lunga o le tauta ia ia ua tau fia nei ele tamai tai pāre mia ma le whai ngā malo ia nisi o wha manuianga sa maua le tatua tunu. Ngā me. Sedi. Nga o nga sau ai runga o pusa fanga po o alava u ka fanga nga mai e ui o la nga ioe mai e mingiskao leo. Lai aile lai senge o le alo la audi sa mai ai fanga ai koe fo I tauta ia e ngaso ua reportia mai ia le ngungulu ai fo I mafina ngalo le to tele. E fa be mai I le tele o fana sa auina mai I lalo le ngoa o le stasio minister. O mo mai e mere u ka fai ak. Ele ai a se mea. Ele ai ma se mea o faa lilo mga kia. Nothing. E arwa kwa ilunga le mea. I am sorry. I am so sorry. Pe a fai wasakia ingi o kouso kanga mafanga. Faa marurua. Faa mua marurua kule valea. Aur fai unga ar kuskusinga sikingiki lea. Asikama iskonti lea. E fai mai ai lo malane tala. Asiata, o la ofisili, ai se a lava le mea e te ita ia limoni. E ei se anga sala limoni a oe. Ka o kai. E sa oi e kua le ka mai merea. Ne anga e loke fua le mafua. Le anga e loke fua le mafuanga. Ia. Hei, o te manau. O le au ngore tātou whaasoa. O te leo. E te tau ona whaamanino atu. Le anga o nei tangata ia. O alo. O siingia o le HRPP. O tangata fo I o sa mau ele se. Ele si tangata whaatau waa wailonga lea tamali. O lana fo I tau tua matulanga whapena. Ewe, a whaila o le mele a laengo ngofo ma e kauala mai ngai o ngalo ma kulang whape o ngofo mangikaka. E mo mia la lo tango e whamanino atu. E le ai, o la ukali Andrea o Andrea o Andri. E le ai lava ma se mea o te ita ai personally I ale ala ili puli. Yes, leo ukariak. Ai o anga mionga maanga mea e whai. Malonga kau whaaleanga mai pea o au. Mana tala tau whai mai ma wha tau suai mai. E umai ar soifuanga ngai as long as I live. Sa oil pese Mariah Carey. Ma o le wha masingonga. O te tautala hatu pea ilona ia nā mionga. I've got nothing personal against o kere I rofo ia ulea kanga kauleala. Kere ka kauru ainga fa mai e lenga piko I mako sa kaua. Yes. O lewa fo inga ka whao ia I oisi o mako hu sa kaua. Pai vai e matou so tanga fa pena. Ai le a mai mea nga. A whaila te mana o te whai atura utali. I've got nothing personal. But until e loa e le whaipule lea whaaloalo I kangaka. Then somebody will return the same thing. O le whaipule lea, Andrea or Adria or whatsoever, lo ingoa. O le ala le pule li moni ai afi. O se whaipule, ua wha maonia lana soli tu la fono o le whamasinonga. E ui e le aiso na whaasalanga. Ai o le whaipule numero tasi lea, le lei loa o Samoa. Ia o nga. E oi. Aro ko har ka le ko ki apala vale ya pai mala fai aro ko har ka le fai aro ko fai mai yes e oi o le turanga le na fa pena o le turanga fo ile na ya fu ai ona ele me fai ona misi ai le tangata
Iso se aso le whaasoa ma mea uma. Se i vanga ngā ua whaile a mio kongu iai ale matanga ruenga o leo leo. Ma tuu iai le tūlanga i te tau ona mo o mia e tusa ma le kala lau mangu ia. Ongo ke lo fo ile fato a ta o file tala noa i o tangata i le tangata. O le aso tofi na te nei. Au o manga kua vavea. O le aso tofi na te nei Samoa. Samoa ai se leo leo i tanu malala. E lona umia ina o ni whala au whasa ina o le eisa. Sa tau fia ma molia. Ma o loo wha malolo ina nei le nā malu o le malu. E o mai le kaimine ngei. O le fisilia asiaka. Ua iai se media mai Samoa wa kavainga le story lea. Ua tau tatala mai iai ila dou le whare pui pui tanu malala i le story lea. O ke le iwa aia kua iai. O ke le iwa aia kua iai. Ai mor kousi fia. O la iai le keisi ngā re kaimine ngei. O le fisiti. Fair komisinga o leo leo. Fair sui komisinga. Fair komisinga o le whare pui pui. Ai se a ua le kāra ngoa mai ingi si le mea. Ai se a. Ai se a. O tau sira sila mai Samoa i le wha ma i le ui i ofisa o leo leo. O kou sila mai. O le ua amakanga ngā le au ai aisa i kukongu o leo leo. Kulau. O le ua amakanga ngā. Aso tofin tia nei. Na mawai ni aisa i se leo leo. I tanu malala. Molia. O lo suspend le kaimire ngei. E whakalia ai le kaimi o longa. E kula ai. O le ua ukango e kauaku. Awa a ule pisa tuai. O le kuainga omi le lea mga o erika mai menti le Andri ma le o eitesa o isu meo Adrian. O le kuainga ngā le pia mana na o itanga taia. Awa ko ke pisa le ngaya afia hi. Vai le mea ua ngau wai ngai kangaka. Wa nau e puipuia ta mali anga male noa ta uleleia. Ai ufi manu ngase le mevalea. Kulo wa Samoa. E ufi mangu ngase le faale kongu ma le corrupt. Ai mga o asiaka se waia langa e le anga i ka mali anga. Asiaka mali e ia kau ka ia e le anga e o veiru vevesi e ainga ma mea. O e kou ke popole le vevesi o kou ainga. E kou ke popole le lusi o kou ngā ruenga. E kou ke popole le ka uleanga inga o kou ka mali anga. Ai whawhewhea ma kou ka mali anga au le ka umwhewhai ma kou porkalam. Ia. Su e ngā mea. Media Samoa. You can now go and inquire. Yes. Ele whakukala le uwhaiak. You can now go and ask. Pe iai se leo ngā maua ingi aisa le skofiran ke ngei. I oi tanu malala. Ai se a ua lomi whaangi wale ale ai. Wale ai se. O whiawhai kako. Ai ngā o ngā maua si ka māloa le ngā maua mai whonga poa. A va ai le whaasaunga i runga. Ai va ai le kuskusinga mai ngai runga. Ngā o ngā maua si ka māloa mai si o mako moku i sa vai. O la ua maua le aisa lima su koruang kausanga. Kuka le aisa i runga whale. Pala. Kua i sau uma i runga. What about the leo lewa? Le la o mai le sia so kofi le la a korva yaso. Le ai masesi wa kalangoa mai ai. O feo ia ile karikongunga ka kour makanga ruenga. Turo. O feo ia. E sia o kama i su enga le kulowa nga o kau fa pai o ka fa pea. E kama i fa kala. Ngo kau maua. Na fa fatala ai le mo tele se atoanga a o lea o ke sa ili ai e ponka nga o fa fale oi pe o fio ngono fali a o lea o ke kausa ili ai o fa kala ngo mo e a koro fo arwa kum ka ko Samoa ele tunu o pele le loto malenga. O le whainga leo le tautua
asiata ma le tautaiae ma le Blue TV. Yes. A fai ua le kula i mai le whaataunuina o le sei ma le a na fola nisi o taitai. Ia a kongwe a wala ese le whaonga o kākou wola ma soifua e le tua. E ala ese. Ioi. E il whakakalanga ngō maua i le whalo le ainga ngofo ari inga whaue pangka. I'm just saying. Kere i ropo whengo mai pangkau, kere i ropo whakanga ngō pangkau, kere i ropo pule ai, pala. I don't know. O le tele ma le ano ai. O le kele ma le ango ai. O le mea whaapi o pā wangungu ai o le mafuanga lea, wangungu o mai le ko a kele o kangaka e ua kofi maua lulunga i kukongo na mkanga ruenga leo. Kalo fai. O le upu mongianga. O le mafuanga o wa matua i whao ngā lava le pau ai. Ia? Ngā onga kuku waku whapenga i o kou au kafa. O le nā? E leo ngā ngai whamalolo fiola eri. Ongo i ngola e la uare me iu kai kang malala makulanga whapenga ai pau fu i au mawasi a leo. A o le mea lai tati whai atu ai. A o le avatua ma le malanga i ma wha ike a koe le media. O le upu mongi la vaia. E uma e fo ia sau e le wha maongia. E ngaka i le wha maongia. Ai uma e fo ua koe fo i leo ngarue. E uma e fo ua koe wha ngarue ngasi leo. A le ua kuli. A le ua makua kuli a. Makau war kau purpulenga nga whai fo isia leo ia lio. E ui. Ore kama i mao si ai, not even a scratch. Le kulanga ia pe atiru tilo tu iai. Tasi na vae nga o lau alunga mai o tutupu tono si o tatu watunu. Ioi. Ai le eo ngā mora sira fia lo tatu watunu. Ile nei vae nga o le fiafi. O le tautua ia male au nanga ale Blue TV. E le whaapito au ngafa pe whaapito au. O loa musu e ke sau ilunga. E mafu ai. O loa musu. Ioi. Mafso tai male fionga fai pule sanga nga numero mo la son nafi tali mai materno. Te vala ua tua lai tai official leo. Ia. Na whaari mai fo ili tūlanga se whaano noanga. Ioi. Lai whaari whina ngalo mai esiata. Ia. Ongo o le ua e a mai ai rungar whakarangoanga le ainga lea. Ia ai sa tau fo i ona whaatali se e watu se vaenga o le mātou pito la au whaku i oe lau fionga le mingiska o i le whaipule. E le se lo whina ngalo. Makarango. E le se lo whina ngalo. O le ala le nana mai a loa le whaatala noanga le mātou vaenga i sa moa masi ainga le nga mūru whale. Whaafso ka ia kuloa. Whaafso ka ia kuloa ma kau mawhai whaafso ka i leanga e so se e lua story or kala. Peitai, e le i manuia. Eoi, e le i manuia le so ka inga ngā makulanga uma. Ea o ofo i le aso whareile to e tau mawhai atu. E le numero le telefoni sa tu ina mai. Ea e le i manuia fo. Loloma fo ila ia lea mo le vai aso. Anga fuangei, which is o angafi. O angafi la, finally, le langa, maua i roma le makarangoanga. Le alana o whai atu le fionga i le whaipule. O lo avanoa le tauta ia e te fio mai ai. E uia o lewa a mailau press release. Ai o te mana o pia. E fia maua so ua vangoa maoi. Ia lewa o wakua i runga. Eioi. Leanga a whai o lenga o a maia. O lenga whaanga e runga le si side of the story. E te tau fo ilana a fio mai le whaipule. Ai ko kei roa uko. O le popo lenga.
O le popolenga inga nge ike ilanga nga maalo e role urupo o lea, nga maalo e role mongi whakarangoanga lea ilunga o le HRPP media. By the way, so toi fo i mea lai I le vaenga lea. A whapea neila ua fionga, se whiakula ua, and this is a plain critique. Lea la avatula uia criticism. O le feedbacks lea la ukonga vak. Ina ua tawharwhina ngalo le fionga I le whaipule o le akalango le media. O ingo ulango ngai, e peia e fōringa mai sa influences esi, pe sa ire kanka kau whaoso oso. Sai kua o le decision lea. Leanga o lea le iku. O tela ngona, anga whaapea o le whaako whala inga sao a la fionga ia lo au malonga wharekua, o le already e kalango le media. O ke langonga la vai au. It's an open media press release. O koko mo mai. It's supposed to be an open media, not a HRPP media. E sa ola ukala Samoa. Leanga or kauma whai or kangaka e whaapurukiki de melea. Yes, press conference. Sa te tau ona wha press conference, public media, pe open media. O le mea ngā, o le mea sa or ngā. Ai ngā maalo e lori mongi ku or whakarangoanga lea ma le mea. Whaifuo ala o lea tua e le kai mara malama I hiri kangaka. So o sesi fo e sau e whaingia ngā kau pule pulenga leanga. Se e wha ama kila I lumo le munga la e wha iloa. Mafu anga ngā lengo ungofo. Tulau sa moa walango ke whau sao, mai maue. Mai maue pe anga whaapea. E ku upe whaid whako whala ingar koe kau whangua. Olo unga kare kuhunga. Why was there an urgency ma rush for? La me wa rush ai for ai ava koe ngā le HRPP media. Ia haura ia. O ngā ua puko wha porokiki ale mea. Ai se hau wha porokiki ai for. Ai a whai e mongi le loko, mongi le anganga e whai eise mea. Pau warsa ungangar koe kau whangua marong wharekua. Okay. My children, lau whangau, malo ainga, I am ready to front the media. Yeah, call whatever media. Vili le Samoa Observer, Vili TV1, Vili TV3, Vili le Whakasa, Vili le Whai Blue TV, Whai Asiaka wa le li ngā lenga, Whai Asiaka. Kuri mai se si I pe sau la mala, si. O kau mo mai. Talamua, Samoa Global, Samoa Entertainment, and so on. O le news la foi sa vali. O lo ukari kongunga, o le mea sa o ngai kong fai. Ai kongu fo I o te whaukuanga lea mo le anga I ruma wai koe kiki e fo I a afia mai sesi. Koe kiki nge fo I a afia e sesi. Ke roe uma e fo I le maka upu lea, ai mangua I runga langa I wha makira kila e lea tua mea. Koe kiki e fo I sa kia, a reo le HRPP, por fast. Ioi. O la ula ku ua lalo. Mo o tausi o tatu wa tunu I Samoa. Se kakia ia ngā mea o whai ngā media pāki, ma ngā kakia ese. Ia. Ave ese. I lo utali tonunga. Ana sa o le whaato whala inga le na mai I tu lou le mauta o le. Pau anga o le mea ngā sa o ai. O le whai ai le mauka o lo au. Ai lo ukari kongunga. A whai e mamā la ma sa o le aikia le la whai. Le se mea la. Le ia se mea la wha HRPP mai ai fua. Kulo. O le upu sa o anga I la ukarangoa. Le ia se mea la avaku ai fua media le anga I ke ele o afia le HRPP mantua mai foi la utala ai nga maalo a elo I li mongi kua ulolo foi ua koso mai foi pe ke sai kongo le mea ta lo fai wa toso mai foi le porkiki pa o le mea le ia vai la ko sisila la o ko le ile ale nga fai fale ula le la fa ko a fai le ngu e uia nga TV1. But at least, ele o whaapea o se fast media and HRPP media. Ale nga whako a whai ele fioanga. Nga o nga seki a ua kau maua se la kou whako whala inga ma se a. Vili roa e ui anga TV1. But, hey, at least, it's a private company. Ioi. A ole aunga o auke. O se whaako whala inga mai lesi side of the story. O se whaako whala inga.
ala menga le so ka ia fo iska mo ngana sa vetulo wa sa ka ua so fosi o siuso ele o se si fo e feiro ma ngai o lang fa karkarangwang details o nga fa karkarangwang sa mo entertainment ioi ai se ala menga le koe wala awai masinga va nga e oi fo uma le press release lea o le press conference lea o le afa ali le fina ngalo ma sa ngoa mai le fionga le faipule o le ala wa ava kusa o ala ula o feedbacks o ingale kau fesiringia ma kau ngumi mai ele mea ai nga bo o lo kai mi o le ma ko fa kari uma yes and I must say that right now o le sa ma ko contact aku lo fionga ko kau fangua nga su e uma se avangoa ele imawa ele fa pe nga e rejecting ele imawa ele pi ele kari ke fong alela o e fa ko fa lai wa ka kau o kai me it's about time me ke sa wo ke public ia te ua ia mare fa tolu sa te tau wana ta ngā fea uma mai mako yes sa te tau wana fea uma mai matou le nga ese uma mako fai fesili ese uma e ia fai fesili ala ku lo le ngana fa susu e ia fai fesili e ala ku e fa maka ivi fai ngong fai fesili e fa maka ivi e ala ku foi fai fesili ka waso ia vai ka ko de fa vasi o resi fai fesili ngar fai fesili ya ko fo mai o la so fina ngalo a uma nuia nei mete mana e tauna to e su le media le kwale a onga kele o mau city kulowa o le matua ele a onga mana city o e fa longo ha media wa levanga e ola New Zealand se fa kula wa levanga e ola New Zealand ma kau fai ia menga ia lu menga New Zealand ngo kinga inga fo i wa ungi ngai wa unga le kau lu menga yes ai fisilia o e fisili fa mai ola so fina ngalo lo fionga lo au a mai al vai nga le mai a manuia te malo le pala mau rubbish fa mai e fa matai le ono to e fai sau su ngai ka fio lai o nga ko inga fisili se ma kwa ma wala lo kele nga ko inga no honest leo ke kala ngoa ku fa media I'm talking media person to another e sawa i lau fai fesiri o le makua le anga o lo loko ia o ele lo pe o ele tulo o le makua loko le anga o le fai fesiri fai o le lea o nga loko le anga ia te lo oi Samoa o le o te no fo ma le fa va a ko a o va nga le lai mori mau uma nga yo uso ia mako fa sala lawa i sia la mele ngo mai amaka ngi amaka ile Clinton iluma e ole New World la utala mo ia e fa fonga mai kanga loa ia nga abuko kari me yari ikuai lai mori mau le ia se uso ia tanga loa le a fala ka mo Superman mori mau le ia si ve vai nga walesi skenge o candy foi vau ese ngai kenge ia nga makua o maku o la kuro ye ai se fia uma vanga o la kuro li firo i runga male level ko inga fa sala lau nga le lo pe e fai mako fa sala lau ngai ko ala e fai fuki nga uru nga ngoma hana i fa fola misa wa fuale si des le ala la ka ngoi kala ngwa ku inga e meka o mira o mo kwala wasa o langa ulo I'll use this program ele le foi le se ex e lo ai o ko ke lo e mako nga ru e le ko kongi e o fai atu le ai mangi mako pe o watu lo ha o fai nga lai moni mau uma fans ye kumu mai runga i le tele na fai mo o shout out ai they knew me from le ala ngo fai ak e makua mama o ala o fa sala la urungo mengi ya a tonu e matutua to fa sala la u ofisa fa sala la umare kio a olunga yo social media le ai fai si makua yo la fa sala la ya o ko nga o yai le lo pe le fai se iti live kulowa nga o yai le lo pe ele ifai se live ale radio Samoa yes lai mori maule le tia e fai mai va ku kia i mako me anga fai mai o ar kai minga langa o le kio ale radio Samoa ia mar ke fongi ska mo kia nga o kia nga mo fai nga live i le radio Samoa le wo ka ngo ku ase ia ku runga fa langa ke wo ku ko fisiringia limongi ma o ko ia le ai o inga le ai e makuar fa sala lawa asi ilunga social media yes
e matua ngo fasala lau me au skinny boy ya young free no and ko foi mai la ukala ya soia se fa ko la ukala lang ke mara malam mai lunga ilia o te mara malam mai o hanna langa ke vai kunga e kausa usa o le si foi le ke le mafil fa le hanga mai ngoa o hanna ngakuri ese male radio Samoa Times. Yes. Ngaru ese male Samoa Times. Ia ma ile radio Samoa. Aya luai ma ave a koa software nga le radio Samoa male Samoa Times. Aru fa ia nga mea ia mga social media live. Anga le alofa ia luima ia pulenga le radio Samoa. Ia e kau fangu iyo e kulanga fa msingoa. Le wo kangoe e kalangoa aku ya uko le ko ke kala anga le lo pe ngi o yanga wa ave ma comms manager ale HRPP ya la fa feanga ya la tatu no la vaenga si o la kuro fa nga ruenga ka ko orienga fiafi lenga o faro longo ko ole makiro kilo fisile lo metua e fa matala e tauna su ia le ya o so asu e kire ko ngira fa mo kire ma ko fa nga fu ele ma kopi sedi ma e sa we vai le mora i kala o ke ala ku ma to fa nga o Clinton ke minga le radio tala ave ma le radio tala lasi ma le loa pei wa ole winga le loa pei tusa o fanga loa pei o ka ore winga nga vai fo o ruke ngofo mo umana manga o le winga nga o le loa pei mo sile fier ko keli e fa ingoa mai onga o ngango e sau mai ka e fanga e le ngu le o fanga loa i o ele foi le o Mr. Ngango manga pese foi le ale tangi ele overstay mahanga pese nga kusa o la menga ko o ngango la makai mai afu avairiri i ka e fanga le langa fa ingoa ai loa o le loa pei kusa fie fa upu foi le fanga loa ia mantua o fanga loa o le fanga pei ia ka ngofiro fa slang le me o le loa pei ia la male la radio nga ta o le radio tala ave ma le radio tala lasi le vai ska mo sive vai nga wale o sive vai nga wale si o ska mo tangaloa Joseph Afa kamaro Superman fo ile lenga sa mesa mo fai mai come so Superman wa vai o si kenge o kenti join na ko ilo ma o ka o la kwa langa ile se la utala te loi o ke le fakua se kala e mori mau o manga yo uso fa lauia o ke arwaku e or kama fo ile le a so aka u fa se e ngango ikenge o ila ngo loai o ile official nga o rua i loai me ka o fake page yes e ile fake page nga ngango ka o KP o le la o le la on na la fa sala la o le on na la wevanga fo ngale leuke fa ka ma jam kwa fo ya ngole leuke fa sala la o vai ku ele misia ko mengia KP ko so ka malepi ko so le fake page ya le la on na la me le la ko ia fa talo fa tu fo ya wala ko o ke minga mo wang ya ka o ke la o le au makamaka nga kai minga kai ko fa kai ko lima langa manga kua o lai fo le live i o le Facebook o le taimi fo le na nga o le fa i ku la mfinga e live ai uma yes nga le fa i ku la mfinga nga live ai ke vai ke ovalo mo le fa o ko meki al pe o Facebook o ro ke kala ngoa lua fisu wongo lua fisu fik yes ke minga fa ko a kau o aula le lau ke fiaka e se fa ko lau ka mai kala wai ayo mele mana o si va ngale so tango ai fa matala le history ole ole lai ona kuala u fa fe kaya wo vai aku ai aka mai dor ka kalia the silly original fans and lo pe ya so ya lo vai ula so pa
Mai la leo mai runga au fans o ngai au favorite fans ia o vai ula so pa ia. O leo lua ia li. O le ke roi wa kaluanga fai me fa HRPP o inga ma le fast wo ulu ai fo wa kause sengi ale sia vai a nga kai mi e maku wai e kumu mai fo ile au fo maono ayu ko akele o le la ko fo me la ukala o ke le loa de nga kai mingi me ka ongi fake page honestly le la ke sala la uia fa sala la udunga fa talo fa tu ya candy fa talo fa tu ya vai ula fa ai pengar ko fiku ka kai ki fa karo vai ai o vai nga kunga so le li for ka karo KP dunga fa mai hai asia ta u le e o kala la KP pi kala fu ile pi kau pi e chiki fu ile le fa ngo kala KP pi kamba fu pi e fa ta fai le upu voi le fa mai kara lo ma pi fa ke kengi o le la fa ya ku la fa sa la ngai ale sa fa mai ngango tu lo o le sa fa mai la ka mo mista ngango yo lu mai le lau ya ai pe yo tu tu fa foi desi pokula la ya hana le sila le fa o ya fa ya le administration o le la fa ya kwa mo kari ya KP so ni mo lo nei lo o KP de sa oh my good boy. Sorry. O vai kunga uso fai mai ia fanga e oso e foi KP pe oso e KP o le ke nge lu ia. E oso e minga oso e me KP fa mai hybrid o nangi. O le na ke fai aku. Oh, se ta no fa KP. So le ma lo le lo. KP de fa. Yeah, to be continue. E fanga kai me rea. E fanga kai. Mangko le ke yo o ku le menga ve si ai. Oka. Iyo. E le yo foi la le patinga le ke va ku ai mingiska. Mal fai puli. Le ngo makaki ai ngo fai me alo fai le lope. Yes. Tau te lo sa mo. O ke le lo po le ala o me o le fesiri ra kama si konti le nga fai mai. O la fesiri nga ke fia fai ku ya ngo ma. Masila. Oi mahana. O le hala umea ngalo te rola ukala au le anga o unga la nga manga ia ku o le ulua i social media mua le anga whakarango ai lunga sko ingo au piko su a William Siu ia no au vatua ai lunga au pito su a William Siu se kau whaingi langu se kau whai se ai o lea o se mako kama i whale o nganga whau se mako kama i whapu mo yes wafo ele ai se kongeki ele iloa ele kongeki ngangaka o wat tu lo fa ya tuai okay na suile si makala langa la ukango au mai nei tangata e koso mai se faingi fa karkarangonga and I did it au sa hungi fa nga palo kar keminga o sau so ka ya piko William Sio keminga ava ya piko William Sio i ku ai nga social media fa pia kama fu ingeli who are you ai sa le ya ro ka mo fa ye so ka nga ya nga fio ku piko yeah. O mau piko o vakua ia ka malo ngamulo uru sai pele e sela. E ka mo ka malo e run mo palo kale ale Maori pati. O vakua fa karango wa ai le tautua malenga luenga sa o fai ai le vai. Nango ke miranga ele isau fa por kiki ele fai ngi meia. O ki le iva ai i se kulanga o le lafa aloko i fale a o le kele o le issue o la kuo mo wa kele o le issue ele nga ko issue le mesa ye mo mua ya hana o le issue ia i le relationship mo lesi ka mau issue ai o tele iva ai le ngamea langa wa uia o lo uloko le mamai o lo uloko ka ku mo le mau uma ngo si inga le level o le lo pesi ia si i ma sa lafa e o ya ukama pese nga au mai sa mo e fa kala ngo uma le fionga ya paritaonga a yolu potea poru paritaonga mai whakarango ai lunga o mea ia sa ufaia ia le uvanga ia sa whaatangata ai le lope yes a ufaia kalanga e iai mori mau e iai pingi o la ukala le ufaia o mea nga ngo whaakanga kanga ai le lope
ai le ilua whaakasi angisi. Nganga o waru ese a. Wo wha mawai wo waru ese. Wo ka fiwa ka kifia kama mawhaku iai fu ilele mawhai mele masaka kupe kasi nga mawani. Ioi. O waru ese loa. Ai move ese mai McClinton. Ai me i mai ile o Tara. Whafsanga i kongu wa male tali manao. O sau fo ile ngā koe mawaya ua ngango i ngā. Kulo. It's a true story. Eu kere o whakua se kala lai lau ke mana malama iai. Koe maua fo ile ua ngango. Koe le leira ma pangi ma ngango. Ia o koe lako o koe agree foi o koe lako foi o koe kaukua hai. No u whaatala noa ina i nā le puni ala wa e moli mau i alo o le whaafia ngainga i ala le peteru. Ma le sunga ia vini. Na o whaatala noa kai mi kongu waranga. Lenga maa loa i le award fo i lele. Ia. Le award leo le limas furu. Le afa le award na le na la tō mawai le limas furu tausanga. Le samang maa loa i puni ala wa. I was able, kai mi ngā wa whaakalangoa o mai media ia le. Ia alo le whaafia ngainga. Ale aile i lope mwhainga whaakalangoa le lope. It was me, o reach out, o mai ia ngangai vealangi, whai mako whaakalangoa. Ki ngā roka wa ai ele i rua whaakasi e pungi ala wa alea. Ia. Ai ngā o mai. O leu ki kango Samoa. Ele lei au karangoa aku. I o tau sirafia. Le kangakanga ki ngā inga i mea le au vaenga ia. Yes. Ai le leva ngofo mai. Ai pauala ko mea ngā whangawhanga mai. Ia koe whangawhanga mai ko kau whaaleanga le kangakanga ki ngā inga e whaakangakar le ngā me ko whiwhio i mauku. Ioi. Ngā ukango mai whaakarangoa le pungi ala waa. For the first time. Mai fo. Ona o wi ngā ia ole. Ia. O wi ngā ia ole kenge la lea le ko uruonga. Ore tangata e ese fo ia. Ia. Kate kiri mai maui fuale savidi. Pea ngoko whaku. Langa hiri kai me ke whiwa e whaakangakar kufangua kurou whafonga le tunu. Ia. E se au na winga e se a. Ko inga fausanga fo ile fausanga pe kau fausanga fa afisainga fo inga ile va kuisa moi I pasi afisainga fo inga. Wa umala wo e se utele I loa. E fa umai loa la utala. Wo e sengi. Ai o rua ku ile sia soi o le tali manao. E ia ile fa afifianga no o rua tu te MC. Au o ke ile sa o lo matu o fanga au mai ola le ke ukusi ya kia. Fa mai, siata finally. O e vai te whainga ruenga ia ngangoma a. O e vai te whainga ruenga lope. O vaku, used to. Ia, vaku, ia. But not anymore, I used to. Vaku, ale ko mai, wai whaasanga kongo, wai whapeale. Vaku, ale ko mai, ele wale to iei nisi I wo. Ai whamore. O ke fia avaku iei, o lako sala, o kusi, o ai kala fu umanga I le kusi me kambangi, please. Ia. O kangoloa o whai mamaya. A whai mamaya ke ukusia ngā mai e loma kua whanga ia. Whama yes, please, wale iloa kangakapo whi ave iei mea ia o sala le au vaenga o me o whungaro o rent or something. Ia. O la tau pili o le rent o le ngofuanga. Wale iloa au whiu wale lopo whioi. So o mai loa mai ia au ilanga e kerenga masangi makarangoa. So please here. Wha umai ngasa ukala nge fiafi. Ia awara ki songa awa wha mole. Tato media. Ako ue kou fisiri ngia kou. Awa kou ke fisiri fua ngā meo su ma kou kau whangawhanga mai le Blue TV. Do your job. Do it to the best of your ability. Whai ma le loto mama. Ma ua ne ngalo ia o ele lima. Na fisosoani taimi o lou popo ngatia. Awangi e wha ngalo le alofa. E anga meang ki ngā inga le urupo. Ki ngā inga I ngā kaimi. Kau avaku ka ngaka interview runga o ngare ki o ele I loa ngisi. Kau whaaka ngaka le loa pei ma kau whaingi vai o le tala lasi ma le tala. Ai uma e ngā ai kau whangawhanga mai. O le au te loa o enai te lafi to fake pages. But I don't waste my time. Or kako ori ngā rungi whiawhi. Manatu, ia. Wha e ukor kako wha.
Ua o whaongaina atoa le nei whaasoa. Se I tau tala ai le mamalu o le atunu. E mākou ke le kau whaaleanga. E tu mau a le loto e mama, ma le loto e toa, e kau mawhai e ma le akoko. A kongo mau ke le se lau pasengi. Le anga I le aia se lau pasengi, le se isanga se lau pasengi. O le kala ngā le kua, ngā o le atua I ailanga se lau pasengi. O mātou o ni tangata e tau mawhai, e fo I kaimi mau ke se ai. E fo I taimi mātou te sasi ai. Le aia se akokoa. Ai wha mole ia. So ia fai mea loko le anga. Tulou. So ia tau te tau fanga mai. Fai stuli luma so kako ai. A ua le ingi se maka I ngā mea. Whakakia. Fai se si mea. Fai se si ala fua. Ioe. Awale whaonga le tekte kau whaaleanga. Ma le tau whaamatau. E whaonga ai a tātou au nanga e te tau ona whai lau tele. Le a vanoa lau fionga tau whanua al mali e toa lau fionga lo au whai pule sanganga muamua. Le a vanoa le Blue TV Mustafa Tananga. E le ongoko le la. E le o le unga fo I leo le soifuanga. Ai a whai e, maua so ua vanoa. E au ki whakarikariak. E tusa matatu unga tala, e se taimi, ia, e maua se a vanoa. Ai a whai e le ai. Aua lara kua ia mako, whamon mole. Aua. A whai e le o mai lunga o Blue TV. Den awar kau kala fua, ma whai kala o Blue TV, please. Langa, simple as that. A whai fo inga pepelo, pepelo. Wa, mwhai ngofa ko, a whai fo inga le saori mongi wa le saui. Whamone mole. Aua ki songa whai fua re kau kaya e ia. Lea ngai kere I sau runga I. Whaafitai a ama. Po o le. Talinga re, saufitalai a sau malu. Le whai pule le tupai lunga li pata. A le nga final inga sau. Final inga sau. Whela ua iai. O koe whaingi kala. O koe whai kala ngisi. O koe lau mangu ia ngi mea. Ale ua mangingo waka oko malu le sa folau o re kupai lunga. Ma fua isea. Langa o lea ua wha mapu e umai kue lua. Ia, taurunga proklami. Malia whenua sa mola u wha fonga maua. Ia, ole nau ta inga lava fo. Longo pui li iro tau pa ia maro tau mamaru. Ele ato fo ini ai se va au se tau tai. Poto a fo. Ai au en tapisi ringa te fali. Ele fo se ngana e fa tau matau mtu ma fai se te. Ia, o sa moa leo mamala. O ue hawa tele I tatu o tunu ue hawa tele. Pa ia o le fio anga o fale ula. Ia. To a pele tai. O a fo I tūlanga wangi ngai runga o peau manga runga lule ea. Ia, ine te ua au vatu se ni wha mantalanga. Ai au tō maua mai le tala noa asiata. Ele nei fiafi le tātou porokalame. Ele ai asia nganga o wha tau matatau. A whai o le uwha amapu e mai le whina ngalo le fio anga o whale ula. E mamala tau mai tūlanga uma. Samoa, tātou alu le nā. Nga o le akua iei la ngā mio kongu. E sola fo I le amio le anga. Ai kuri loinga. Tūlanga fo ia I le vaenga I le fionga le whaipule marona wharitua. Ia, toa fo I le taia I tātou. La ua I a ao le tūla fono. A velo tātou whaatua tuanga. Ia I le tūla fono ma e o tama whanau o loo lātou. Vanga ia lea matata ma lea vaenga. Tātou tātia whaatili ai foe mo le ai. Aua fo inga I mawhau kau I masui sesi. O anga upu fo mai. Wa mako wha maangalo. Le anga o le ngu kurau. Fa mai le anga o le nuu e ka le sia o le a. Ai uma e ngai fa mai. Ai se I uma kuameange. Ai se I uma kuameange. Oh. O anga ko inga. Whaatou whala inga masau nuanga. Ia na ona whapenatu. Aua fo ina I wha au so Sofia. Aua nge I kolofia le ko wha. Onga o ngisi ka ngaka I ese mawako e kau wha au so le whaukanga. Taurunga le proklame. Malia whenua sa mola u whaafonga maua le nefiafi. Ia wha mangalo le tō o una. Ele atotoa. Ai eise lelei whai mo tātou wala I malo. Whaaftai tele lava I tātou sponsors SMI. Whaaftai tele. A whapea tau fausia so mo te Samoa. Le lau wakua rap so soang. Alu sa o le SMI au kilangi. I mangele. Whai sau oka mo Samoa. A malonga whaulo whale. O lesi kampangi e ke wso kai ai. O le motonga.
Wha mea fale ma wha tō tonga umma le moa tonga. O kou sisila. A o loi ngau musa. O lesi kampangi e ke o so iai. Pacific isi. La for kupe i Samoa. E umu sa ai mea umaya. Mo kou ai o iei ku unga whakasi. Le hanga ngā lulue mea uma. Mo le leo i la tau e alolofa i le tua. O ka kou samari anga le lenga. Whaongala SMI. Fausi ai mauta malawa e meseo farisa. Tau sala online na fioanga. Fale a onga farisa. O a uma. O hold tele. Whaongala SMI. Eoi. O atu langa. Whaawau payments whatsoever. Go talk to them. Se e iai ala o mea. Ai a uma longa fausia. Mo konga loa. Whako konga. Pule laa ngai ngai mo konga. Po le ale fai kaua lau kuspa. Ia e kui kua. E ngalo a. E ngalo a kua. E toi manatua uma mea uma. Ia whaongare o nanga le. Pacific isi, ia whape fo e kere whako kua inga le ainga o nga e la fōku ka i fia awhi ai waku ese me whao ngai. Oso Pacific 40. Ioi. Wha tau mawhar mea. Wha me in mea. Ia. Tau runga tātou proklame asiata alofa tele mo o tau nefiafi. Whira i tau, sports sanoa. Soifua mi manuia. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go.
Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.